because you were nuanom wo ho no ma etim ko hwehwe okay e be hwehwe ni nyine wonam so ye hu sei ni ye hwehwe ma yin paso pese woni gye ho akọ ye ntwusu manipa ba wan kasa no bia nipa no e bia ko hwe no abante na so aware agyae nti hwe ni ye bi kwa won kan kire wo tuni ma eni wa ka me tombo asahwem ma de na yampo me afi no me hu sese waware ubekwa na asa wonko it's up to you okay nti say me ka foundation a e kwan a ye fa so e de ware eno ni ade a sansem say no kra piano eba okay tuni ni ade a nra na me dwendwen say me say eni me ko social media in fact want me worry for social media nyame na hihya ware nti se pese ware ye na said nyame asam kan the word of God is the truth I'm telling you enema bebre koso ba nyame asam osesa e betumi am modify enema bebre but the word of God stand as it is nti ebre do say be mani pe ho no kre that is the truth say baby I wish I say ba na bi nipa na onenam onena da ana mo ware ye mo jeja mo ho nti okomu no ofu say na TV so ware na etie no na ye ya ba na entisa TV so ware na enye sa dabi it's more than that me baby see ma petit say mo the flower ba na wani age no marriage is a work it's sacrifice Inti so ya kwadura ntimi nware akwala so ntimi nware these are the things so one condition mind say ade a mekwe say rade aye wadum sa ukuma say ni tie bia wo ya share ade munam ani nipa even no being your suffer but the one who has called you oh yeah a share Akoma aha and there we so ediba akoma munsam ewo akoma 87.9 mo hwe ewo Facebook TikTok and na YouTube and so ubenya yen ewo akoma 879 wo share like and comment emrepem no de mo eka eche yo nyina no so ye bekenkan ama mahu ene madwenkyira mo de boa yen dwumadie mo a mo hwe yen efri amano no nso ye mamo achi esanse bebre na moda ho ewo anopam yen ena Akoma FM 87.9 ewo amano nso a ye ma good morning mo a mo nso ade asamo no mo nso ye ma mo good evening ye gidi senya me adom mo nyina mo ho ye senya ye nso ye ho ye na enne ye de enkomo ede ebremu yaka cham se akoma mu nsam dwumadie ye de brawa na ye pese usua de edi wo sa enkomo na ye bo ye nimu no ebi wo hono ma na ye di mpanyimfo atitire aba na o ma be kire ye niama abrabomu asetena de ekoso wa abrabomu na wa wutie no wutie a na wudi bi abo kotodwem wo ye be ma nso a wo di aye belt na wo di abo na wo di etu hofo se be ye a wo so de obi Akoma na ne ho akire 87.9 wa nkosa ensohwe no ana se ohawo no emu nti entie ne keke ena menhwe ne keke nso wutie na wo hwe no na ofamu adesua na wo de abo obra enenso ye de enkomo ebro na ye gidi se ye bewie no na wo so enenso wanya bibi efrim se nya da no ye no Akoma FM ye wo Kumasi Askwa ye ne shopping mall no na edi enhwe ni mu ye ndwumadie ye free sabre ya ekopem no miensa na obeti me ni nuanom enka ye de dwumadie no ye de ebro midin e de Beatrice Spioga bra obeti me afra me Aunty Bea me na metina dwom na ye de dwumadie no Akoma FM 87.9 Kumasi ewa ha ai mrepem no de otoso miensa no me introduce na say de obi ka na asem sent no waje bebia me bisua de bi wono ho weekendi na minim na ra kada but me fa na tra na ntimi sai kan ne de na me say enem sa de say me ye mistake pa na me nso mesua bibi edi efrim nti ene ye be introduce no nyame adom oba be kan ye dwumadie hu no nso edi ninim de ne nyansa de aboa ema akoma mu nsam dwumadie no akoso na yesua de te senia yesi epeno no right say Akoma FM 87.9 adwa no kotua bi ka ho
we onka so bi metua ma me na me go tua bi ka o bi akotua times 3 ka ho sa e ka nko a so me say de o je wo no fa times 3 ka no sa oya de na fata opa you me oji miska ntimi mbo ni din wan ji miska dia ka me bo ni din ye promotion ba oya de mate me da si yo adwa Aunty Bea boko de ewade busuhwe yede nyame ase papa enne ye futu sam na me de ba no na mpese ye ne mu edi nkomo kakra bi wo ho ansa na ye introduce na ye special guest a ono so be ka ho ama ye di dwumadie na on de se na me ni di crisis no kra de che sa je mensem o wade bi me so me san wo bi no no ne de no so sen me de no sha se wo kasa mo be wo sa de ne nyina ye wo bi era akohwe no ka be so hu ade kro no wo hu sa edenia ana ono abekasa no oya aha enti obetina se obo se mi wo bi e no so wo bi mi di so se papa ni nyina ye met akode ye fum kwan e na ba akode ye de enti wan de na ye fum kwan na wan de lorry kwan on to me judge Mr. Fasam bi ankoto ne ko what I if you know okay you see another day to make a difference in your life enne ye kwane saa ana say nyankopon de a day achew say be ya you make a difference in your life the latter or the achew say be ya be make a difference because en rabbi enema bi wo no mana pay say obeye we ntumi anya na enra no but nyame adom o de na ma nti enne ne bai say obetimi di aye niema bi a enra o pay say obeye na emre ama wo ho kwan ama wanye obetimi di aye sa na ema ni na nti eya na eboa se nyame madafo ne ba eboa ma niema bi e pese ye yetimi ye na de ye mpo a ankoye no yetimi correct your wrongs ema no ebeye perfect for the pese ye de adwa Aunty Bea Aunty Bea say no si e bomprenu dako enti se bomprenu nura na se ankoye a enne sa no pa no si ane bono se wantumi anya wasama wakwenya fufuro enu nti amuka se ade chiwa wedi afi se de mfia pem ye ne dako susu ye ne mfia pem enti bibia wantumi anya ne nura ne nche se abawiye da bi se enne uhunu hwan Akoma FM 87.9 Kumasi. Obetimi ai. Eni nti na ya na nkofo ka se afe ne de nyame adom sa afe ne to wa enka se afe na to keke. Te sa de afe ne besan ba besan akọ. Na se nya wo siti na wote. But afe ne to wa wo nyame bi a wo ye ya wo hwa 2024 na nkoye no. You don't repeat the same mistakes. Afe foforo na nyame de ama wo no. Ye nyame nyina foforo se be ya abrabo no nso ebe ya foforo se wote se obi tra de na ade na ye ka na ebe boa wa na wetie bi na wo de asesa wa bra wa ha wo de asesa oniama last time erade na se bi example na bia na ebi ma ante ase yie o se ono se enyo ono ani determination na ebia nkasa abre nka wonte ha enti de akoso wa bra bomu bia no determine say you make a difference in fact the to samre no fanye yesi de in fact hwase enye enna na wonda ho saa say ena me koye na mentimi entwa ena me koye na me kowo baako ena me koye na be mani ja me na oba ni ja me ni ntino sa won sa hye odemri fam sa oda ho a eni obeda ho saa afi ne beko na abesan afi ne beko na abesan de otia ena hote but learn from the atu na faye efutu and make a difference in your life. Miniamba, Aunty Bea, in community, and I'm will be becoming one. Asempetia, and also power is when Charlie Asemuti and Chansimti. I will be becoming you any neighbor, you bet you come where you are to your home. Aye, you bet your home for. And see, and then so ye the encomo ebremo. Na make I say ene me was special guest to be ewa ha. Me ba be introduce no. Na ono so edi ni nim die ne nyansa. Edi abeboaye na akomam nsam dwumedie na ayeye no akoyie na me die minim ne ba bi fiade ya o se nya asam ketwa kra ena metie no wo ba bi so da ba bia metie ndie me nka endie me nka kra but ba bia metie no that day no me da ho sa na me say as if this woman is talking to me enso ni nyina me timi fan tu anamo but me say mrepem no me de betu anamo
Me wo nana ya brefo. Oba ya brefo. Oba ya brefo. Oba Minya. Afishiapa. Afi na ye shiaye. No kwasem. Nti afishiapa. Afi ni sa metu ebi. Amen. Ene ma sa na me introduce na sam na me kan kakra na say ene ye da foforo a wo de be ye ade foforo e wo abrabo no. Wo bibi kan fa sa asem we. Me da minya. Da se wa mama akwanya we so say. Memra wa fidie so na kakra e wo mu no yemfa emra adasaman. Eye no kre se ne sa de pa bi wo ho ana de fofo bi wo se ya sabre ya na nipa bia na wo se wo nama utimenya determination entwen emma obi emeka ncho se sorry na ade achi na so hunu ho se sabre ya wo kɔ wanimin wonim de wo behia one day wo behia obi a oye oboafo one day wo behia obi so a ompe wasem ene nti se wo kɔ hia obi a ompe wasem a enhwe ba bia wo ne nam no koso ne kɔ wanim na wo kɔ ne mrepa bi wo ho e bia sesa wo kɔfa de pa bia no a untimi nkwa nkɔfa de ne sa akwa wo behia achewachew akwai sa wo kɔte bibia ye ka ne poto kasa me se rose flower ansa na benya rose flower na abete no nka se bi be wo ana se mura bi wo ho a wo be ya hwe yi nti sa nkrofo ni nyina no se ese omo ba wakwan na omo ba wakwan mu wi a na wotimi no omo bo nsa ho yi a wo betiri akwa wo ne pa e ho se okokofa wo de pa okokofa okay oba my me say me ami nuera last time bi no ka hawa oba wo be treat u beat okay okan yo ne de na different from the wo kan ye ya make say me so me hwe wo me aye sister station onuen na me say ewra kan e na wo so waka ene e ma ne ye mistakes o beat na nkasa na ye de to yasne no say na wo say ye treat ye beat na de be be special sir because me baby am de me de ye me nka me ka me gumi ho ani mu ase pa te me nka na e ho na ye say kofo si oba sansam wo ho chene chemeti efo kakra mo ama hwe wo be empress show no so no oh okay me da se kakra menua ya me da se ahwene de ya de ni nipa ne nam obi ekọ ba bia na odi ahwene siesie no ye wodi edi gu ye tie wodi edi gu ye kom ye wodi edi gu ye nsa na de edi gu ye nan na sisie ni mu nso ne wodi edi gu se wo hwa akola ketwa ne ye wo no a ye de ahwene adware ne nipadua nyina ye de ahwene bọ akola ketwa ne sisi ye de bi bọ ne kotodwe ye de bi bọ ne nsa ne nsa ye wo kitikiti bi so ye de tu ne kom ema akola no da no okọ ne kon no wo yese no wo da wo yese na etwitwa no kon no itu be hu obi no wanyina na ne kon etwitwa na ye ofe ha me shia sister bi na ne kon etwitwa wo ne sira na ne kon etwitwa na nya bibia e ya ahwene ene ye de tu no kon ti akola no oda okose oyese no na ahwene no e shepu ne kon ti ahwene siesie ni padua ti ahwene de ye nkonya no ti se wo de ahwene siesie wo ho a kankan nketwa ne se ya homa de a nke betimi enta ndware so o ta dware ahoma ahwene so a de samu ne ya ahoma wa ha mu ho no awia mo ho ena mframa nso mfa ho isansa wa hyehyɛ ne me bi wo na wasa hye atade agu so enti sɛ wo hye ahwene de bia na wo dware so a enka ba ho na ahwene ni mu bon enti ka wo betimi a wo kodware a wo woro wo ntade no wo ahwene ne ka ho enti wo de san adwae ho wi na wo dware wi na pepa ho wi a na wo de ahye na de say ye adwuma pa o ye adwuma o kan ye ho ni nti no akwai say ye phone won so phone ko low battery a wo be charge untimi ka say ene me charge me phone wo be ja wo kwam enti say na wo phone ho hia wo no ma wo hwene nso ho hia wo because wo ko ba bia wo so odi wachi na bia obedi wachi nso no wo so me siesie no a nipa nhyɛ den hu adekora egu wasene enti ahwene ade wodi wo bebre nso so a efa hange da ho enye ye na do obi etia o na so ana say ye tai de hange punachi oh say once ma be ya ahwene nipa yi na me ya ahwene secretary de we ya ahwene secretary the whole Ashanti region I see me ahwene for secretary oh eti minimum ahwene okasa meti sa onam kwa mokwa no okasa meti so okasa Ghana man feed you betre ye ni amo ahwene no jai obetre ye
nti eni kwasa odi ahwenye sensen da ho enya atade a wo hye kwa adwuma na wo di ahange da ho e wo say anytime bia na wo pe container bi box bi ade bia itimi kata so man yiyi na wa hwenye wo ho na wo feel say eye dada no entungu pakini nyina gu container ni spray mu kata so ubie so a was mehwam de hina wo beyi me was me we my board do was me yi we so we say ahwenye na no be kasa wa feel say we and enough we so person wo fan wa o say family offer when you say me hu hwam o say me dem ha hwam ti ahwenye de okasa I see na e wo say ye wo emre ne mre a wo say oba wo say san wa hwenye mu ana say ba ko na me ma me de ball me 1647 no me nyini na me de ahoma ne bi to aso na me de bi to aso ya me da say ahwenye ye ntungu sawe I think it's a Friday no asama na make no listeners ne bebre antemase nti na akohwe a comment section na se a bebre cassette ai titiro me besema adwuma no mra adwuma no ye di atemo ye ni watakwa na se wonye adwuma no okay eti no o man ti the one na misika say ahwenye ye montra 1 month ne kasa na me ka jo se de bia na na wototo ahwenye wo ahwenye da o ma me chubu na na chewu kipu ni ye tete de na o mo de che na papa sen na de no because ne papa no ntimi nto sa papa ne boy den papa ntimi nto ne boy den ne nsa de na sinimu de ne boy den enti sa wona na chewu bia kipu ni ye na no ne ye papa papa enti sa de no wo tugu na wo boba akwa hene de wo boba akwa 1 month no e wo se wi okay na wo bo foforo a e wo ho no ana dada na e wo ho no eni se kwa se maintain ni ye kura ni ye dini ahene ni enti wo peja na brebi a wo ye mono de mawo so na man kan say omo month bia wo se wo koto ahene okay dabi e wo se wo timi keep de dada na e wo ho no because ahene kiti na hunya I see ye ntubi ngu o ya de a ono na tia febo if you wudam kura na yesisi wo no ye de ahene bebo ansa na wakọ asama wasnim ana wasnim saa ahweni oba bia sabi wa free mu no ye bo ne tam okay etam na ahweni ka ho okay because wo de ahweni bo na wo de tam na afa na chi afa na nim enti wo kọ asama do ahweni bo okay enti wo tia asase so a ahweni wo ho a so mu ye ne ho hia pa nti e wo so oba bia bo ahweni e wo so oba bia bo ahweni and pe obi frame us me dem impel na ma de na wo ka no na ase de wo ya kire na mse menche wo menye police ni what you say I was so bo ahweni because wo bo ahweni a wo mu ye du sedin ya edru wo waste ho no mo ahweni ni nti ontumom sa ontumom da ehyepiu okay eni nti na akola foforo ye bo na ahweni wo ni sisi a obehu na ne to no adwunagina ho kama wo ba akola ahweni wo no na nantu a na nantu ne na yisi wo enti se o hwe nkola ye mo ma hwe na nantu ne sere no na na nantu ne sere na tua bom okay o gina na hwe na chi se ye wonhunu gata bia o je se ya mo na ahweni enti mo ye bo ma ahweni na nantu ne yi na ne sere nso yi enti se na ba kon ha o be se ne de no na che se o no so yi ya papo na poso na ma o gina ma wo se abaye yi oyo besi mampa emema nyina ye bo ma hwenie emema akula be ma ye bo na hwenie okay se ne be ya ni kotodwe ene ne to no ne ne sisi no benya baabi abo belt wo so se wo ma akula na hwenie abon so ogina ho no mu a ne mfini nyina ne to ne nyina no ye the same measurement ahwenie ni ne yi shape no okay ema otini ene de ye nka hwenie kakra wo de ama ye ya ye na nyame ya adoma Bosumi a yebesimi a Ghana month yi de na wa ye secretary of Ashanti Bead Makers or Ashanti Art Bead and Crafts Association Art Beads and Crafts nti eno ye mo a omo ye no ye eni ton nyina eni aka ye nyina ya association mo do so papa I see ye say baby a emema no kra ya agensem emema no so ye beat ni bi pa emema to ahwene omo ayo mo tidy go omo saso nam kwan ho na ye tai hu de zamana mafo no omo de omo ba ya na se ya kire wo mo but ye wo memma pa omo ya hwe no mo ton papa ni bi no o pa hwe ne papa nkramofo memma no ene ton omo no mo ton ahwene papa
omu nyina o Central Market so ebi mu wo nkokwa adwusu Akoma opa FM papa to nkokwa 87.9 adwusu Kumasi. ebi so okegeti Dubai Dubai nti no se nipa no oba na wo hu mia ana wo hu ye hema ana wo hu no any other mama join a group na omo nyina abechiro ye nyina ye ton papa me ton papa ni bi nti papa no one line say no one line ba ko 200 me dia cha okra 200 cedis Ghana cedis yeah ahwene ba ko pe 200 cedis nti obeto me ensa 600 cedis ye fa ba ko so ntu yasne ba ko de o de to asense de osono ayi aka na say akwanchi bi na mosono no mu ni hwe ntontewe sa ade o sa wo na me kasa na o so oba hwenya ho se omo ayedu wo se bibi gu asene utu na yatum se wane ntu no ofi osisi moko ni nyina no ayedu oba hwenya nso so a otade ahwenya e hye wo ho a stretch marks mu wo di ahwenya gu a otabo ba hwenya stretch marks mu esese ni padua no ahwenya no papa enye demo nsem nko a enye mpaso nsem nko a papa no sese ni padua pa e ma stretch marks mu e be ye den se wo ba otabo ahwenya stroke be ye no eno mo research na maya na doctors na sa yeah because the more now back ese na wo de dan so wo da wo mu ni wo na one side emi na ebebe wo veins ni ne ma moja ni nyakwan sone ekọ eba ahwene akese ne ye boda ye bo akese ne da eda na nketwa no wo de apie ye dako ada no meni meni amaye o mudi kan kasa ye kasa fa ma na akese no no wonam na sa bre na taade adro wom sei adro Saturday no and am say Friday no kra me kan ho asem okay so wotime bo ahwene akese hye fitting dresser na so wotime hye dross ahye jeans so nti ahwene akakraka no mo bi sa wo hye 87.9 Kumasi wo Saturday mu bie ene wa ahwene akese do betime abo okay the Saturday ye fitting so wo ko office so wo ko I can't say we a next teacher any other government work biana bibi bia won sa wa Saturday e da wo ho no ha ho hye ahwene a esoso emi kwa say obi kwa hwe wo che ohun ahwene no Saturday yeah me hu sister ma ferry na me hu sanya me si o she ma adem friends stretch and I say skinny one no na utu say ahwene no so ai no me see me nante kakra na me kofa trotro na me see na ge ni o si na de na bom say na me say sister onim nim de no just obi kire no and then so mo ho kwan microphone kire ho obeka so wonim omunim bibia do omunim computer me na say computer world but omunim ya mamre no untimi kwa ahemfie emfa dressing bi enkwa ahemfie wo kwa wo dressing a wo de ko ti sa nso so na wo namwa wonkoto sa sante hima sabi na me wanimu a untimi koto sa sante hima etibo no ofurantoma na ahwenye ni gu ni sisi so what you say what the ahwenye na dress free ni si kwa kan form okay ahwenye gu ne nan egu ne nsa ebi gu ne kom Akoma FM 87.9 wa upis was ye na hima oni o won it so si address edeko nti poti ni enfanto yasne nante tebi so mo di frefredwa o di frefredwa na chese sebi na adwuma wo ye nko okay adwuma ne ya na adwuma okay nti awie nyina wo frefre se ne be ya o ne be ko date ni sanya sadia career lady oba ni ate we ton wade papa bi mfa hwene apoti enhye atade a eda wo ho obi apie obi ko na achia utimu be bi ahwene ni nyina akogu enye fe yo yada se papa oba ya brefo maka chem se ono ena se ono so ba be kan ye ho ewo akoma mu nsam dwumadie so na odi ni nimdie ene ne nyansa edi aboa ama dwumadie akoso wudi kan te era ena wate pegi so enka midin edi Beatrice Spiego abra obetimi afra me Aunty Bea me ena nyame ado metina dwumadie me fi sabre ya ekopem no miensa na yede dwumadie aba na wie ye enen so ye nua ba bi wa ha maka chem se akoma mu nsam dwumadie ni ye ba na yete obi asem a yede suade na wankasa nso wetu hofo se be ya ensohwe ne ohawa ye nua bi enam no wonso onko sa ensohwe no emu ebi na mamenka wo se nyame yadoma echine nwumre ukwade nwumre bia no so kopem no nkono yede apomudimre na yede ebebre mu nyame yadoma echina ye kasa ede afa childhood cancers eho efia memende etwa mu no 15th of February na ye World
Childhood Cancer Day. Inti nyame ya adom achina enwumre oduyefo abna adepa one Dr. Bifi Kumasi South Hospital yebekasa edi afa kokrama eye enkra obi okra onim se cancer no enkra timi ye bi inti edi anyama na down so ewo obamu a hu se da bi ade we de wo se mitu hu anamo on fan ko chinchini eweba na afi doctors na catch us say it is too late inti achina enyi we fidie no enfemfi Akoma 87.9 ni ensua de emfa childhood cancers ehu Glam by Tina Makeup ono na de bia da oye makeup emamia aya na menima ye sochi fefefe na media betina dwumedie eso sa wo kwa for birthday party naming ceremony eyie baby a woko bia na opese ye touch up ema wenim eye fede eno ane Glam by Tina Makeup obesiesi ho ama ho aye fefefe fretina e wo 0544 466280 0544 466280 Christ has some drink count. 87.9 Kumasi. Peace. Ade. What's mean kasa? Me kasa. It's me pacho kasa ai. Yo. Mr. Christ has some drink count. Aha, en count so. Why are dear? Yo, your friend say. Peace hello MFA. Peace hello MFA. Ai ntimpa macho na mpese obodi di na mahu se bi nua ba na ndeni twi no emu nda ho papa bia na nso nkomo no ye bebo ye ka brofo na o se ye chirema na ma ni nyina wa ha obi aba ba kire brofo ni mu e de amaye na sem no ye betie ni nyina ya hwekwan ye befa so a ye beboa ye nua ba peace yo peace e ha boko na ba cha nya ba ni bia as I said that was 2011 yeah okay waje meti aplau what's he aplau okay brother na me ko school me ton sio so ho no nti meti ne pa no ho ase me ton sio se me ko school nti child labor na ebe doso kakra nti no ase me we ko school ase me ton sio na be ma be we ni se problem ni kisa opese wo bo ami na problem ni so na ere ati kakra o ka asem na nyame anukro wo ye bi be du baby a ekwan no pacho kasa ekwan no odi me faso a abro me nti me pese me di masam ba ha na omo bo ami me ye first born no o fa me ko school that was new Ayima vocational Adadogu vocational technical institute nti me ofon to na menyam a wo say yen sene egu na ka chan say ye family a yen Kumasi nti me yes ade no odi me chini wa Aflau hospital bia wo ho Elekuli pharmacy Aflau hospital bio avoime odi me ko ho nyi na ne doctors for no say o montimi ye de ayi nyense no mama ntimi nko nti last place odi me ko aye avoime hospital nti one wonder mbo obi adi wo de ka wasem no but mbo obi adi why nti one ne adamfo be akona omodi me ko ho ye du ho ane nurse no wo minima no se da bi onti me yenyense no mama Akoma 87.9 Kumasi nurse ne free okwa no so omo jame ho no na omo ko timi 90 fra avoye mesa ko akusa park wo atisuko side wo fie me du fia enye easy mama odidi mateka sanfu sa na sika no mama se me ko me mama wa sika no kla endu ehu timiti woni me friend me brother say bra se na 2 minutes na bo ba me kofi na o say okay no so wo ho obeye adwuma bi ma obi na me brother be ma me sika me brother ka tam no awon nim se menyam nti me du me mama ho so no pens no eye de mama so nti sa obe hande ma wonti me nti me fa ne say fort na efre me ho nti me frɛ me mama obeti me papa fie we mitimi ya bo me ho na mitimi wu akora no nti ase we omu ye adua wa bush omu operator for no omu ye adua na me kosua bi na manya ska hwe ni nse ne sa ebi wa me kochicha me papa na be
ne meye anwo ne mame bi wo krom na no oto mame no otuto akwara ne nya mama nti me be wa akwara no a wa akwara that was 87.9 Kumasi 22nd April year be 2015 be ma no share no 2011 and your share was till time and saying 2015 na okay to aso 2015 nti me wa akwara no a nipa we be yi me afri we no so ani ho nti me sister peni ni kunu ne ma anka baako omo abebua me no mo yi akwara no ma me ne me ba fi ti ebo abe 11 dawe to 12 and me ma me oti village ti omo friend se Akoma FM 87.9 Kumasi nti ma sister peni 87.9 Kumasi ana santana eno eto enam sanya titi kakra nti ebedu tambia akwara nya 9 months me ni phone nti no me sim na me ditu me step mother ne baba ko ni phone te wo frefre me faso me gaje me mama say sisi ade baby a odo no I say wo women kwa ma me papa ne friend be sisi aso me say me pese me worry be ma me no bio nti sa opa cha me pese me sa ko bio anya sa obi be ka say maybe me wa kwara me ni Akoma FM 87.9 nti me ko wajiye kama wajiye nti me ko dina ne nchesa from 2015 16 17 2016 no ani nyense na saba nyense ba the same thing was started nti nyense ba on kasa me ho on di me duane na one day me ti one me baby son say ni mame wan o ka tell me say ni mame na wu nti ni mame on TV as so na one day ni sisters pe ni dia me ni mo ba me ho santa omu friend me no aduane ko mo wo omu maka baby omu to duane na me bi so pen me say sisi ano omu mame wo he no say Akoma FM 87.9 na sister no say there be ni mame ti ho na me be krokro no santa me be timi jisika won ho ni mi to aduane abro sa angrofo ye pe akblesa anyama no ko mama me no na me be bisa no na o chicho me so say sisi me kitanye sa say me wakwara wona be hwe me wo mpane so nti me ma wona ne ma me kabo ma ndu 2 weeks na me wakwara no me wakwara me da hospital da me wakwara na me da hospital aduane o mu di bre me aye kenke yesterday kenke no mu twimoko ka ho na nchina emi tikiti se no mu di bre me wo hospital Akoma FM 87.9 me wakwara na obia ne ho be boa me before me be dwara kwara na me dwara kwara no wi aminti me sorry wo konya ne so na me ha nyina ye me ya obi omutwa wa na wo na wo ye nyankasa we ne problem ne be dosu de bia ne ma me ba problem ebi wo ha won ye no hwi na okasa ase me bi wo ye ne baby problem bi wo ha anajo me kunu ti me nyame anu kure o me ne ye tip da na me fani na si ni dem da oba no betina dem no friend mama ma me kotina soro no okasa so no ma ne mama ne mitimi dem din Akoma FM de bia no o di problem aba fi no ne mama ba so on bisa se de na sisi ni di oba tokwa ne ni brother peni ne yeri wo fie no nti ni brother peni ne yeri be friend me say o pese o ka secret bi mama no ka secret no mama no ka chem say mama no o wari ne ba almost from year ni oni ne o wari ne ba peni no mikunu ni brother peni o wari na almost a year ni mama no oni ne nkasa nti me ma oni ne kun ne ba ne kasa be nya 87.9 Kumasi o ka asem nchire mama so me ni mo bia nti me ni asem kro me be ka chire obi anti me hwie se de na be koso ti mama no o mama advice no wo fie no ne ba no sa boy ne mama ne tie no mo ka chire me kakra nyame an kra asem nyina o mo ka chire me no nyina abam pepepe me nya ho to fie da mitimi kunu ha sebi me pant me shekwa me chichire se me she ade pant na tete enye se atete o mama ma form aduane kra me nya bi
be me be didi a unno de ne na ne mame na ba tokwa obi wa umbisa no se de na wa ye ma no no didi ate no frɛ ba ma no wo adwuma mu no wo ba asem be ye tin ne me be fra busia no me ka kire no ne papa ne nua ba ko wo ye Elder of Pentecost ne me be fra no mo be ka se no mo ka so nte no ne na anka no ka kire me se ne ba na nkasa no owo problem nti no omuka bibi kire no kra wo ntie nti omunka kire ma se no nja aware be media no na abruso ntimi se ya me nko me abusia mo Akoma FM 87.9 Kumasi asemiti ho bebi a maybe ebe yeye me me dim pai sa enye easy mame enye easy ebi wa me wa kora nga ebi wa me timi pence ni timi fa kora na pie akoda obi table so wa plau wa kusapa kuhono obi amafo no mu kasa mame me nya bo 3 be man mo street me nya hu to sa na me free okọ me abusia mo na ye di ko asem ko social welfare before obeji akora no Akoma FM 87.9 Kumasi ni mame no aduane bre no wadwuma mu nti wo ba fia na obedi duane no odi duane no na wo ka chem se ni mame se odi duane no wi awe kana no fa mame ne me ba no na ye ndi na me ga chem se me de me ndi aduane no nti mame okay yenua ba peace ena ode na samaba ye di hu enkomo na ne nkomo no ensembisa bebre ewomu ensembisa bebre ewomu na sabre opepa neni ase ne suo kakra na baba betoa enkomo no eso na yebekọ Dr. Grofine ho ye no ebedi enkomo Dr. Menses emba nyina Dr. eno no na ansa na Dr. Grofine obeji na konwa no ne yen edi enkomo no mamemfa nko God's Way Funeral Home ope fundaka papa abrochire de Ghana de na udiesie odehye na we film ne dia emfa weni enhwe ba bia ko God's Way Funeral Home se eye wreath ahodo a open nyina omobeye bi ediama se nya wosi epe no woko God's Way Funeral Home a ebi wo ho ombeye bi ediama se eye video services pictures a opese utwa eye na se bibia no ombeye diama omosan ye decoration omo catering services eduane a wo de be serve ewo ye na se nyina God's Way Funeral Home say omo eye bi owo sofo nso a ode hye na we free no se na onko asori nenso wawu nti opese obonya sofo bi no obeye burial service e de ma no nso a sofo omo wo bia ombede ne ebe mawo entade a wode hye no edi bekọ emusie ye ni nyina nso omo pambi wanso e na obeto wontuma ana kente material ne dia ba mo mapama omo be ye ne sa pepepe edi amount God's Way Funeral Home owo asafo oben kokobo dan dada no e na obehu wo mudu house wo hwe uncle ato se we hu uncle ato kra frɛ number C 0243737457 and 0266194678 God's Way Funeral Home bibi efe ye hu bia de kono ho na obeboa Dr. Menses emma nyina doctor na wagina mpa Sarati ai why efe boko de nyame adombo adano se da ase ati yo pacho yo monko yo my child no watiefo ye ba bedi nkomo afa nipadua no ho na nkomo a ye bedi fa ye moja ho die ntia e wo se de bia wonum go fa magedro na wo ye kama se Aunty Bea no ene ho asem ne ye beka iti se o tie radio no a na wafa phone no na wage number no wo hwe TV no so dia wo de phone twamini aduro ni nyina afra wo ko pharmacy ase de be ya ombre ti gi number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Aunty Bea emoja ya dia ehia ma nipa dasani pa eno ti Nyankopon bo nipa no wa ye moja no kwa asonko because adia Nyankopon aye fa nipa hu bia no akwasi brodi timi ye artificial ne moja de wa ya wantimi anje eno ti moja ya dia ehia wo nipa dasani mu ye pa wo si hwedi ye ne moja no ni dwuma ne se moja wo ye somafo ne de ne se odi nuane nro ene mframanro eko nipadua num supply mo wom se de be ya nipa ne be fine eno nti ne anwene go fa mageduro se nom na me bia umoja enye kama efise obi a ne moja nye papa bia no o yarefo umoja so tia wo problem
do so a problem eno ti ne ayi grow farm agedro no se de be ya emmoa onipa dasani na ye kama nti ye de yen akasi koko na anwena dre friends grow farm aba ediduma obi obanu grow farm agedro bia ewo adanse odifa ho na di titiri wa nti wo so no grow farm ni se emoja no anyakopon ayama ono ana de odigu mu ba asase we so no asanda daada edi 4 months pe ene de odigya kan ba en sign de odigya kan ba en nu grow farm to ne ba ko efi sa da no bepem ne emoja ewo mu eye 1 gallon esa emoja ni kwan se so tikiti eso tia yare e friend anemia it is antontom wio na omo emoja no na onya malaria na hospital doctor tire malaria do ma se den ya o so tire grow farm moja do ne kan ho se de be ya moja no a emoana se no ana eso ate no ebe se ne ma aduro bi e de ma obia no wo hwe hospital ne ma aduro bi a wo hwe de moja duro kan ho si anfa moja duro na kan ho wo be no aduro ne sen enye adwuma ifise o se moja no nya ho den ansa na aduro a wo nom aduane a wo di atima ya adwuma yi saa ne moja no so ni kwan se bruso 1 gallon no bruso e friend police antimia vera yare etimi di ha oba moja no mutimi yedu moja no so timi edo so bro 1 gallon no yesa edwo how etimi block moja kra ma etimi di buwo ba to obi okra yise de ne ko hospital sa ko twe moja de so ansa na wanya hoto tibe bia so no go fa magedro no sire be ye beboa ama ni padua no ai fine emoja no so timi yare se de nipa oyare no friend septicemia mo timi wewe mojam ma pompo kra timi wo bo mo timi wewe mojam ma timi nya yare bebre typhoid nyina E. coli betimi ma wewe mojam amonya problem timi bia no wo fa magedro no se de be ya ba kokuru mojam na moja na no ayede na kofa yare nkitinkiti bia ema fisi yakopon se de osi ye nipadua no wodi ade bi wo ba friend immune system ahye moja no timre bia umoja no be di bia yare bia ba bia no onipadua no atime ko timre bia so no go fa mogado na onu moja no yeden ne time ko yare ketenkete se de be ya enkofa ohawmro e moja no so timi wu se de nipa uwu no ewu a friend bilirubin e se free nipadua no se de nipa uwu a you free atiasefom na e free ofuru kosie wo no saa na moja no wu a ye friend blood bia friend bilirubin o se free nipadua no free mu na doso nipadua no a ebede wani so yesi adwandis e de yare bebreba to hwe mo brebo mu yare a mebia no na o mani ayelo ti bebia no wo fama yedro no se de be beboa ayi saa o hawe ya afi so wo ye bia fe da no wo fan ya obo so jonso be start yellowish me ma na nya wonwa wo fan na wanu mti da ayi saa belero ben yare boni na afi nipadua no amoaye kama na me sha sia kasa be kase wa na wo moja e kwan be na afa so a wo ye moja dompe atenti ewo mo no eno na eye moja no na dompe bia so hia aduane a dompe hia e friend calcium ina collagen ti bi ma calcium supplement ti hwe mo dompe mu yemu ya e sa mo sa nnuane we no pa ti be bia go fa magedro no e fi se calcium ni collagen no a se no ma se ya be eno ti na o kasa mu ya o ya na o dompe o donku e ya o ya no a wonu go fa magedro no e se won te ya o no abiem ba bia mo ja nnu ntambia o te ya tim go for magedro no se de be boa ayi saa ya we nyina afiri ho na dompe no so ade bi wom ai friend echim maro wo hia minerals bi ana wo hia nuane ngo bi na wode aye moja no wo hia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 ina folate wo hwe broni kwasi broni edu papa bi o ga na bia folate no ho saa folate no nya free ba bia so hwe free biam ti bo se wo di timba ba men wai ahwan no wo hia no de folate no wo house wo patoto aba wo house wo pewe saa no ma no no de boa efra so ye folate no na folate no so no mo gira so de ye adura friend folic acid to hwe obi e won kasem yare bia saa do no a doctor for ta twema ne pa saa folate no natural go from e de afra kokoo no no mo nyo ho den se de be ye adipadua e be fine wanye o moja na wie na o moja e be pompia be adipadua no e ho na yare nyina asase firi ba ifise ko fa ntiri bi e friend actually the kwase bibia from ka emoja wodi nutrients oxygen eko nipadua na kwa no na nyame anyo wadom na srade e bedi da sentiri mu a e ma moja ni ntimi ni aproye yesa emebia no na yare eba na basa so a akoma no so ohwe ahode fufuro de pia moja no efise ndi ebi mu anyakopon de amane se on pompi moja at a point in time
Into doctor be check o na be 128 the normal one and be check o na 200 akoma na jiwa ho ode no air pompi moja into ye be ma press up no say waje ahoden de pompi two press bi no na oda ho kodo to na wote so wona ntika kra bi na akoma na ebo periperi ni nyina kasa kire say wakoma no aje ahoden air pompi e basa ye say wode pressure to akoma no so na doctor for Fred high blood pressure pressure sase gina ha de free wa hwe ya free de srade e be gina tenkon e wontiri num e sa akwa de e ma oxygen ni nu wadwi mu ntem se nu mu ntem a start se wadwi ni start se ewu ti de so wa no e so wadwi no ewu a se wa no chia unsa be mpe de mu so ntimi pega obi so tia fom a aso tia fom so wo ho na otifa na edwa gaga obi ho so da asia so hye agude so nyina hye ne ho hye no wodwa ne grow farm agedro no se de be ya be yisa o ha we nyina afri nipadua no enye sa de pressure de koswa na fresh intiri no e pai dia de chese e de yare a efre stroke e na eba menu ho because udru ho dia e emergency asem no grow farm agedro se de be bo ayi o ha srade ni nyina afri nipadua no na ni ka se me wo mu se ye wo mi no bi wo mu efre anti aging properties ma bi status won grow farm agedro no bia do tia na otie wo statisa wo nom na wo 20 years 20 ni waka fe obegira hwa wo 30 hwa na obegira enti go find ye no mo abrewa ye no mo akokora ye di kokoo na ye ti so wo se woni su brew wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wo gya ho waposo nyina ye wo ya wakoma de bo periperi ho ya no go farm agedro no obi se dura na dua wontimi nda no go farm agedro no aduane si wo na wontimi de no so ye yare ye nia ma no na de mo fa ye nia agro enti wo fe Dr. Mensis obabi wo ho enfie du no mu nensa onum ye rabeduro obi de ba na obo nensa no obi de ba entwa obi de ba eyi clot onu go from agedro na infections bia ni ho empompo obobo da paya me si no go from agedro ni nyina akọ yesa ebo tirimo ediwo na eba udware wie na de afi bi ho eyare no go from agedro no wo ba ana be ma na so de ade efe na tenka woni bia o hwade efisa tenka ya ade edeye pa na tenka no so de ebe wo pa na efe no orgasm wo se stade si nitrase wo ba ana be ma na waware ana wodi mpamagro na ade efe no orgasm no wanhia bia heaven onkobi because asase we so ade ede twatwo pa orgasm heaven so say ade ede kwa na ho to wan hu ade ede wo ha heaven wo ni achi nkobi ji number no na chere be ya do bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto adro bia obenya grow farm agedro bi ato say pharmacy herba drugstores obenya bi ato amenity say won kranman mu a ko kan shi drug lane kinswa herba tidato na naboache enje herba repash na ruta obenya bi asama ekus pharmacy house of drug widama obenya bi ko for bia gausin pharmacy go find ho en hoko hillside ana anti akoba obenya bi wo so nwanya kapeba moze ana green light go find ho tachima abibido depo ebenya himfie ho obenya bi takwari precept wo monko wo asa abibido fie bogo so unique heba go find ho takra di mensa and the old aponje krakra obenya bi o crisis the answer elibo odalo cape coast buachi ansa ana pena obenya bi mankasim el social station obenya bi wo wi ni ba busa rade heba obenya bi wa obroni ana 1000 pharmacy na PK Gwabila enso watamale ba bi eto aduro bia wo se ope grow farm ageduro no mogeduro na edi kokwa aye no onum tobia no wato onum a ebabu wa siesie ni padua no ama ni padua no aye kama eno tobia ya kase no grow farm ageduro no if you say grow fine makes you grow fine for number in the frame na yentoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya meka obi a da se ne yeba ne abetoa adesua de so ye das papa doctor na mama mouth 3p garlic mixture na enom we eye garlic na ye dia 3p garlic mixture mo se mo re garlic na ne re no eye modin na emu pampan ni timuntimi enre no garlic eye dro pa eno nti na piwak natural e de sa edro won waso e de aba dwaman so
eboa ema bema ontimi enjun so ye oba ontimi enjun so ye no wonoma otimi edjun so ye sanso na oba ubu nsa na wote yaw bebre a eno so enye pebi na enom eboa boost immune system se be yan yarewa entoato bebre no kopet 3p garlic mixture ne nom piwak natural ene disa edro wanwasoi abedwaman so a oton 0248928824 0248928824 yembra peace wo peace to awon komo no so na wonsam ne de questions bebre wom wano sia na me bisa o de menti ase no se be ya yetiefo so beti ase to aso ne me kunu frajuma ba na ofre ne maame ka asomche se me ma ba ofrajuma ba me ma ba de pama no ane me da ne so ne mesu betam nyina no onfa ni nan klase ye ho wodam on ho se ye wodam safety na on bie kunu kla ba hwie ye na otini dem na okasa asem ne me se papa we adan ne me sorry ne me ko ne sister ba ku wo fie ne back se se me kunu ye ntino no be ka ba bi kire no oba kra on be hu ye dem se maybe ye safety la na baby ye na mo ye dey ye safety like mo ye safe e wo dem ho yo on ba be hwe but otini dem na o chontro na manu manu se ne AC ntino no bra efie no tam kra boy 11 to 12 pepepe no friend sister ne sister ni kasa o ka no se no oba peninu kwa obefa na de akọ na o ka ne sister se so oba no be fa peninu ko night no mi se hwe no be fa kwara be no ko wa ba kra wo mbe ye se ye hu ye ana o bie punu no chontrogu yesu ana adenti wo yesa no be bie punu no ba ye ho se Matias no ka o mami o wo mba ye ho no chontrogu yesu adenti wo yesa aso we me ye boni man no sorry no friend mami ne sister peninu ba Saturday 12 o'clock no wo ho no be fa kwara no o fa kwara no peninu na no ko na mi dinechi night no mi fa kitu wan ne de atu me ko na mi dinechi sa na ye ko aplawu locus ho no nti ye ko a odi akwara peninu ko wura dem na me ne kitu wan ye dabo nti sa morning time nti morning time na akwara no sorry na mi se no catch akọ no ko fa akwara no be me nti time no ko me kofia na me ko jare kitu wan o se me fa kitu wan ko nti peninu onko na mi se adenti o se akora no omuji frame sentiment sanka bi mi se hwe omuji akora no se de ene omuni mi se omuni awa akora omubeji betam no nyinse ne ba o pam me amuhu me nti akora no de mi nji akora no de ama omu de no mu fa akora ma me nti mi nkwa wo mu omuni na omu dosu nti ne mi se de bi se omubeji peni na no mu ji kitwa no de so ka ho ne me ko babusi amu so mu ji kitwa ma ji akora no to nti omufie na omuye busum bi gu ho na mi ka mi bufo nti mi ko busum mi ka se me be ware no ba no be mi fa dwimbo ne ye de aba omu family ho but asem no mi kunu kana mi gidi ne se mi ye hwi ma mi kunu o chontro gu mi so but asem we se yan papa busum na jeje family we no mo se adenti mi kasasa mi be fa nsuo ne mi gu fom ne mi kansa sa de mi se mi ye mi jakora kitiwa ne peni ne ma omu ne mi ko omu family head ne ohini no wo ho boy no mi kunu ne sister peni wo ye ohini wo ho ne mi ko ne ho ne mi checha asem na o se ne ba we no na asem eye de omu ntimi nka nti onim se ma ba kuma se mi wo kuma se so okay odi asem no so asem wo ka se mi ko fa kitiwa no because omu ye family nti mi family bia ka me hu wo ho nti o ka je se mi ko fa kitiwa no mi ko na omu se mi be fa akwara kitiwa na mi dani asem no mi kana mi dani mi se mi dani because mi makuma ne se mi ye omu boni se omu nim se omu brother wonyem me wo pamu me omu nim se omu beji akwara na adenti wo pamu me a se mi yenyense no go adenti omu ntimi ka che omu brother se omu jame wonyense no sisi adam awa fasa abre woni ho enne de omu beji na chichi na se omu beji akwara no free nsa ma ye dem
because that was the pins into me person me be omo bi onti me call the baby omo ye insurance no nti obehu se omo dua adua bi wo ho no nti me ko ho ne me fakiti wo ne me ko da house from morning to evening ne me da se maso ne de abadwum nti me da ho ne me hu se human rights for no omo chom na omo hu me ho no ne ba ko na frame ne me o se ade ne ha me se hwe ha me o se me kan krema no nti de ne ha me o hu sin the money me o ho me na kwara no na omo fa me come office me chechema asem ma omo no mo be say me family me say me need family some catch room me need family me your family be me need family say me papa wo ho dia me nim say me papa ti me here abo am nti me need family no ye kwa asem no so no mo be from no mo catch assemblyman ka ho okay ye ka say ye kire ma e be ye tintintin enti say e baketwa no e wo ho me pa che o ye on do 1 year kura say me different papa ho nti sisi a oye 7 years o me ho ko school oye ba o na be ma oye girl ena panyin na oye obema okay say wo say panyin no e dan na aye ni ti ama wato aye wa say ye mboa o ne ye kohwehwe bebia panyin no we dan na esi we esi ne say that was September Akoma FM 87.9 ka bo me ba me say ka bo me ba Debbie ne me say Debbie sana obahu say akora ne sa akora no osu a na da me so na me frɛ me ma me sɛ me da we me so ntene me pese me frɛ akwara papa me bisa so then e akwara my friend more than 20 miss call on family call na me say da bi me kojuma na award me say me ba bi ya akwara no mostly oje akwara no me call akwara no yara obo say akwara no su no osu a na na wote na me te me frɛ no kra on peke enti say dan na ye panyin no sisi anu ni brother ni nua ankasa fa moto ko bo akora no o di moto abo ba no we di sen akora no ye 10 years 10 years okay enti mayenhwe ye ba na ye kana sem ya moto abo no na enti sese ye nua be se opese okoje ni ba makasa ni nsem no bi nsem bebre wo ma ye be bisa no but we are working with time enti o se bi wo ho no ma ye twetwa nsem no so na ya o se sa pictures ni ye ready a mayenhwe oba ni nie akorani nti da ben na wo nya information say motor abo na other hospital no that was 19 da ben September last year na yes be ma na one ne wo ye no ni nua be ma na di motor abo no na other hospital say no ho ye me friend and ho ye dey okay because my classmate omukasa enti obi na e ka kire wa na se be ma na ma hu say enye be ma no mi ankasa me da ye suma na me hu say na sa pictures wo ye dey na unyae say my classmate be me ma confirm me senis kama no so no koye is no hwe say asem so adam fu be na ma hu se nya oba na ti say ya okay ye be ba be di ne nkomo no hu ebiemu eye peace ye no e ba be bo enkomo anase ye no e bo nkomo odi na sem abetu ye ni be me bia oni na first one na e ma ne ya sumude be me esan ba ya obeka asumude e kire no na osan ko obiem na oni no e ko second one e ho enkomo e na ye bo no na ye be ko dank natural clinic na yakwakwa kobo enkomo ye ba ye ni peace e betwa ye enkomo no so pacho bako de nyame adom nyame asoro papa dank ho so e dank de ahoto eni asomdwe nko a na de ba nya asem ketwa okay yonkoi ye betcha atiefo ni ahwefo nyina dank natural health care complex yenkwa ni baabi a chese ode ya na chese ode bibia ye fe no holistic health care ye kan sa na ye pa chese wo ba dank ya so ya ye de ye hwe opum din ni nyina na ya hwe adekode e hawo ansana ya moduro dank natural health care complex ko ni baabi a se wo ba se wo de wo ya de bi ba hono ma ye nhwe asema wo beka no enkoa emfa so emma waduro ye beye research ye beye investigation ahodo diagnosis ahodo and ye beye na based on that anas eno ekofa yade bi ba ansana ya ma aduro a ebesa sa yade na atu ase nti abibia no se omo ba dank natural health care complex omo kwa omo se mrane sa ahoto fi if se nipa na be ko no na the problem an kasa no na solve example ba ko pa ne se obi aba no aka cha o se ni tie ne ya obetuma ma ne painkiller ti ara ne be ko fom obeko fi obeka say oh
doctor na do no de ma me no eye kakra eye say ase meti yare no eso te enso so e bia ade bi na akɔfa ti yare na den aba se won tu sa ade na se a painkiller no betima no mfe be wa ha enso so ne yade no enko dank nkoa ne baabi a wo ba ye nhwehwemu mapa ehwe se ede ne haw ede pa na akɔfa sa yade no abrew if is a symptoms will be ho ma betima nya enso so na nye eno na ye yade no nti dank nkoa na wo ba ye behwe ade e sha se ema sa nsusuaso no unya na uba krom hanom a baabi ba ko a chese enam sa ade ye wo a wo de kwa unya hotopa dank sentia ne say dank natural health care complex for the past 15 years and I say be mfie be dunum ni ya ye enam sa ade ho adwuma sa ya sa enam sa ade bia e ba so ye bia se ya de a wo de ba no say enam sa ade nko a de a ye be sa ya de se wo ye be ma wo ye oba na enam sa ade aye wo oba bi wo honum a enam sa ade ama chese sebi ontimi nka nko mema ho ama agya ne nka e wo no ho obi wo honum a ama sebi ne menses aye basa na na fichi kono aye basa onhunu so obi wo so a etwe na wo kura sa no mani nyina sa wo de bank ya so ya ye den ye tu ase kura ye ma bibia enka wo ye bema na o mensem no so ekofom a enam sa ade so betimi san so na den abrew yenim se mensem no de se bekofom a na se untiri mu ana se bi ebia asisi efise emoja mu asem me kan se ade me kan se akoma no epia moja na efa ntintini mu a ansa na se bi bema wa e bema enti se bibia ebesi hu kwan bia etimi ma mensem ye den ekofom but ade ba ko a ebetimi ma mensem akofom pa enam sa ade enti bema se ne mensem kofom a mpempi no ewo se efata se yehwehwem se o nemi sa ade a ana se woni bi ansana se ade fufuro bi wo hono ma yaye nti de bia ya ne tu yenuanu mema no fo se o mensa me se kofoma me serew enkoto adonum ene oba ankoda ebize wonu ade kode pote a eye wa nti a o mensa na den akofom kai hunu se o mensa na akofom no ene nye yade na ene ye yade no sunsu anso nti se wa hwe yade kro na akoto aduro ebi wonu ma na bibi ana abia ba akoma no because akoma no ne pia mu ja no ebia yade bia ba akoma no entini nim akoto aduro bia efe na bia aphrodisiacs ya abai ana se aduro eni ye fa ne ma de dai akoto bi akoto ya wo no ye no asa pagya pressure no ebia na ekoma stroke nti de bia etufu se wo ye be ma o mensem kofoma bradank braya so ye na yentu ase yenhwa de kode a eye wo 90% of the time ye behwe na nam sa ade ye hye enu nti na ye ka se wo ye bema o mema sem no se ekofom kura obi wonu ma ne bema no se esori a epagya se ewo so a na asa akoto obi wo so a ne de me chese entimi pagya kura obi wo kura woni oba da no na ne bema na eden se bi na asa akoto ni nyina aye nsusuaso a enam sa ade ebetimi dia ba nanso enam sa ade ba ko bi amayie na me pese me ka ho asem kakra na ansa na me de ho asem bitu dwa no ma me fa numbers so entu dwa na obi wo ho ya bone de so obi wo ho ma na ope numbers ne da last week ni wo anya nti me fa ntu dwa na obi ope won frɛ sisi ana yensa yade no your numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 can you say your location and I say aswe no baby a your hospital and I say baby e di eduma free no you wo trade ne e di eduma free so ofre numbers no bia you don't know direction then so say ofa ka Africa jetia tech and I say so full line na oba catch driver na meet ni sana busa say petrol the car unya for the car na catch driver na meet ni say busi to junction we see one ma busa obi asa oba dank for na so yi obi a de obeba so if you obo ase du kwa na be kwan so na ba so for kejetia car no catch driver na meet ni say ubesi to the junction we see one ma busa obi asa oba dank for na so yi na wo de say wo de wura fi kura na so fa na bese na ofra ye be ma direction be bia wo bia no na wa eden wa ba aso ya me asa wo yade afa so obi wo wa chire pa you know odwa so nanso ye ba ye fa nu ntuda if say unim de hanipa itu frɛ na fata sɛ ye kyerɛ waduro bi ma wokoto so a ye betima kyerɛ waduro no ama wa hokoto na so wanya ahoto na yade ba ko ampesa be ka ho asɛm nua ba hepatitis B ha adwen pa
ye ka hepatitis pe de wo say be otimi say brebo ho asem ana ye ka hepatic that is a brebo ho asem ana ye ka hepatitis no yade ahodo bebre ana ye ka hepatitis yare ku maako be num ye hepatitis A wo ho ye hepatitis B wo ho ye hepatitis C hepatitis D and hepatitis E. Ni nyina se eba wo so a eni nsusu so a ede ba. Na so de ya taate pa hepatitis B. Na se ntia ne se ye ya ha abibire mu ane de hepatitis B ni na ha ye pa. Eni nti na ye bo hu dago bebere e wo ha no. Na hepatitis se eba wo so a ana se hepatitis B ni se eba wo so a nsusu so ba ko obedi kan hu pa ne se ubege bibi e fe jaundice. Ye ka se obi anya jaundice a obi a so ojeje ana se wo ekokọ ubon se na ne hunam na ye yellow. Anasa ayesa akokọ saade na de rubo hu pa woni kwesua fitaa no ubo se ay yellow anasa ayesa akokọ saade no enye normal ma unanye nchitia wo dank aso eye se hu saade no pe bra dank obi wo kwa de a on de wakwa test ama wo hu se hepatitis no ebi wo no so ne sere ofa bra obi wo so wo ni obi hepatitis B wo no so a ha na adwen pa ne sere ma unanye nchitia wo dank ya so eye de to so mienu obi hepatitis B ache no bo se sebi so jana nan a na jana ni fita tse chok fita tse chok na se ntia ne se ye bibi a tare brebo ho a ye fe no gall bladder na sa gall bladder no eno na sebi eyam saade bia obedi bia na eno no ne byproduct ana se efibo mu a brown na sa brown color no eno na yas eyi a na akoka ye jana ho na me ye jana sa brown color enti se oliver na say sa fensen obrebo no say nyaduma na say problem bi ba pe hepatitis ba pe next day ntimi nyaduma na akwa affect gall bladder no enti na fe say fi na wo say yie no na akapa bianum enti na wogya na fita tseto ubadun so na odun so etum le sraw munya ba ma odun so na etum a enye normal ya de bi ense say hu kura na wanom na debi ma unanye nchetia wo dank ya so ye nsa wo yade ye to so nsa sa nipa no obenya bibia e fe fatigue ye ka fatigue a enye brekeke bre chese nipa no wo na hwie nye yi won kasa woni mu hu wonim se nya wo bra eye wo obi wo no ma so wo bra onim se nya otimi onim de otimi ya ne de otimi nya we de chese sa bre wo de nipa no obi kra otimi nya hwe na poso nyina be ne ya chese onima de kodia ye no obi ho wa whipping killer se de sebi o wi aduro ebi se okoya owu ya wa enya asem ketwa onim adekodia amasa ya no ye den e ba no so hepatitis B ebetimi ayew saa obi susu wo susu a ono de ne die chese obibi a ye fe no se edema ye kase edema na se sai nipa no nsuo betata no ho na nsuo betata nipa ho a ba bia na ta start pa nipa ne na ase obi ho wotena ase na ne na ase atatai enye normal eni kwa se wonan edema anase nsuo betata wonan ho saa eni kwa se nsuo betata wonan ho saa obi ho so a ne nsa ho wode ne nsa to ho a bo se ne nsa chi bo se pejapija obi ho kwa na funu mu ne nani achi nani ase hanu bo se na ho mu nyina na pejapija ni nyina ye nsuanso a hepatitis B ebetim di aba na hepatitis B no se enam san ade eni tira meka ho asem kan hu se obi na woni ne koda usu benya bi enti se wo hepatitis B a wo ba fa o partner ana nipa a woni ne tie mo fa ne bra ne nsa mu nyina mu yare se nkura so wo mu so a mo fa nkura ne nyina den embra dank aso ye ne nsa mu yare na se ahoto na wo dank no mo so mu nsa aka bi na mama fa ye numbers no ensa entu dwa bio ye numbers ne 0244 01 75 0244 01 75 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 Kai who say ayaresa ye bibia chese ye probia we specialist e wa ayaresam ansa na ya ma obi asaw yade dank enkwani baabia sa oba ye hwe opomudi a ye fa bibia se na medical kind holistic healthcare na chese ye fa opomudi na ye hwe bibia e ma hoto enti na ye sai mrane se ahotofie ye da se papa dank ena yete omonka na otwese nnenso adomdom ye ne a ombeba na omone yen abekasa e de afa yapo muden eho ye nuaba peace eda ho awa ha ye no ebo enkomo
na ansa na yebetwa ne nkomo no so no yenka wo say Zen Naturalist Clinic ese meminde a edi animi omo sign aye screening biem enti de titi wo bia de ha wo bia no fa Zen ho na obetu ase ede ama home sweet cereal legume mix enso say o peton brown edia enhwe ba bia eye home sweet cereal legume mix na wheat emo na soya beans na yede aye wodi sija so 30 minutes pepepe na aben wo pesi che milk enchine a fa bi gum on penso a wo betimi akanesa na wedi enkra from 6 months eko edibi empanyimfo di enkokra di emrewadi oba anyima wodi oma akra no fo nso a otimi edi wo benya bi e wo supermarket a etwa ye ho ahia e wo Ghana ha ba bia na wo pedodo etudi a na wa fresh 0246697358 and 0546921728 Charistic Ventures Zahara Nupano ebi ewo dwama so woko dwoma a wo se ope Zahara enupa ni bi ato eboa se yare a nipadua yina ayemre enamu enkoyi a pe Zahara enupa ni bi na eto frɛ omo ewo 0246348334 and 0248569335 peace mame mbra wo ho wo se be ma ye kana semi wo hia no 2011 na woni obi nete na o papa na o maame we 87.9 Kumasi o papa free mo but na o maame efie nye enti no ma wo kotida obi nchen na na aja o say aja all right enti wo kotida nipa ne nchen no na we di mfie sen na tam 24 years 24 2011 no now 22 years na a day school na e wo se wo ko ana e dey na usua na wo se efie nya nti na wo se wudi pa ansana wetu ya office na wo ko school ben first me complete that was ma wano nya den kakra me se me ko SSM ma me no se oni scanty o di me ko GSS bio Akoma FM 22 no me ma tro 2 times BC 2 times what will BC 2 times into time na wo be ko ma me ne ho no na wawie bi waye BC yawo SHS ana SS ase me ko SS e na wo ko no si oni score do be ko SS e no sign do ko wachi BC wo sign ko ye ko JHS biem na 22 years na ain't that time na wo hia be me all right e na o ka cha so obeboa o no no ye di adwuma no si obeboa o pacha o ye adwuma ka agent wa blawa o ye den agent o ye agent ene agent na ska woni nsem nti no ma wo ska kakra enti ukoduna JHS ana J2 nti ona na etua wo school fees ana no na etua no ye etua school primary JSS nti wo school ho ni ama no no na etua ma ho se bia de ode be ko school ana books bi ni ade ona na eye ma ho na maame na na ote ne nchen no no oka den onya ohwe de o ye bi I said you need those things there. No ye ma okay into time na sa wo hu abranti e no ka cha say o hwe no wa ware wa na o no wotina na wa hwe good Samaritan o kan den e kan e o chill 87.9 Kumasi o hu me na o pese woni maame no no mo kasa we mete me nche maame na o te nchen na o pese woni maame ne kasa okay to mo ko maame no no o mo kasa mo no na maame no be bisa me so say aha me say ni minima de kro o se den o ka tell say o be so o hwe me na o be ware me okay e na maame ne pene ye maame ne de me ntimi chontro sisi say o pene na o frɛ me maame so no bra na me maame no so o ba me maame de on say woni bi nti oni asem bi aye de aka that time is now 22 years then say we near fi utimi ware kra nti be ma no de one ne te no ebe o ka kire o say e na oto nsafra o maame so se bra na nipa asimesi nkomo oni ye dini right nti free that time ne de na say bra na nya free access to you uko school na wa ma kakra ana usua adwuma na wo kakra wo wie JHS no sign through to aso ono ane sign hwe wo ono ane hwe that time na nti time be na nyi sign bae no now 2014 ena nyi sign bae ena ode to maame na one ne tene no maame enim se bra ya ye kana semi ono wanyem maame no de me chope ne me friend no because the treatment no okay professor o bua me wo 87.9 Kumasi say me professor bua me say me tonsu o tonsu that times na won't mean tonsu ena o free ne nchen nti o call maame ho nti time na nyi sen be ba ne de na wo maame ho na wonyem ye
school. Na so na we fi maame na wo te ne nchen no. Nti wo kotena wo maame nchen. Ena na wo kɔ SS. Ena nyinsen. Me ko tena manka ho. So bo, se sia wo se wo kɔ maame ho. Tam me be kɔ SS me tro bi si wia. Ma kɔ me maame ho. Nti result ne ba ne boy ne kɔ print no from say school we afa mentime saniba. Tam ni na me wo. Ewo hefa. 87.9 Oti region. Enti wo firi wo maame ho na wo san ba hen. Me ba be ma no. Ewo hen. Apla. Nti wo ba no betena be ma no so. Metina. Oni ni nyina tifie ba kom. Husband and wife. Okay. Enti that time na nyinsen ni e ba ye no. 2014 na nyinsen ni ba ye. Na oni ne neti. Ne bet me was school seniors and mama quite call. No. Listen to me. And I'm in Cambrofo. Me say that time na nyinsen ba ye no. Na you were under the care of Bearman no. But now we go school. Into Oma kwan a oba Bearman ni fie. Sa na me pese me che. Enti o ka che ne se wanyem no so na SS2. Enti o ka che ne se wanyem no. E no o ka den. Se me ko yenyense no. Na me ka che ne se yenyense ne de ye family ye yenyense. No se debi. No this kama me se me ko to school fees no me kwa. Na ma sa jani ba fee because I'm sure. Okay. School no ne me ba na nche no odi me ko pharmacy se no mo ko senyense. Okay. Ene na wo ka se odi uchini hospitals ni we nyina wo ka omu nyina nti omu nyima na eden na omu hu wo ho a omu si omu nyina na nyinsen na akwa ni mu pa. Ne me ba time very to 1 month. 1 month 2 weeks. Ene enso baby omu do be ko bia omu hu omu ti omu nyinsen no. Eden ntia. Na weni masesa. Maybe because so wo se ufie mu nyinsen gu. Nti na yo say at that time no drew on ma bibi na ehuna health workers ni nyina na o ka say da bi girl we nyinsen de ye ntimi nyi ana wo de na woni ma de krontia. Last minute say ma wo say akwara na o mu ye ntafo. Ti last minute na wo say na wo nyim ntafo. Enu nti na bia wo kwa na o mu nyi no ehu. Na o mu di kind screen ehu ehwe pregnancy ni stage a edru. O mu ye test bia ma me kwa na o mu panic 87.9 Kumasi. Drone go. No mo person mo di wo me na mo se dead o mo ntimi. Enti o hwa o do ko baby be sen na ni nyina o mu nyina obi antimi anye. Odi me ko embobodin bato kan wo nsan no a places be sen o do ko ya obi a si onyinyi nsan ni ma no. Na o 3 place. 3. All right. Enti o ka se unyi no e na fe de o jai school kra. E na obetna ne nchen. Opamo. Okay. Into opamo no ko hin. Ko me mama. All right. Into o call mama ho no with that pregnancy. Into me fancy almost 2 months pregnancy. And I call mama ho. Into call mama why na share what till time a 9 months no so ya wo ye. Yankasa. One na o share wo ho. One tin nka biem. Be ma no. Na o tin fie no na na ebusuafo ti fie ho bi. Ni brother penin na yere nkwa ho. Na na eti fie ho ukọbọ mama ne say uni omunua ne nyim na o si ni e na o si wunyi ti opamo no brother penin de nyame anukro wo yare but no a on family agbo. Okay. Nti asem ne si a wonim asem bia be de temeka because ninia no na asem ye de ma no on temi anka ne be ma na asem edin na wa woni ne nam no hu se na asem edin Akoma FM 87.9 unyi me question na no me say woni ne nam no hu se na asem edin who said na semedi. All right. Enti 9 months ni mo no eden na wo ye ya utimi de toto wo niam ni nyina wo wo ye ansane asen aba so no be kasa second one na utimi ye ode no mesua adua we omudi kata dan so ye ho forest wo nti omu tutwa nnua na me ko sua bi. Okay. Nti no na wo ye ya na onya sika kakra na wo de to wa wo ho niam nyina enti owo ye no eno so brai mama me yiwe mfi hospital ni hu nipa bia ambehwe o. Okay enti akra ne di sen e na wo si ebusuafo ne ba ye se signing in betna o signing in kotna e but akra na 9 months odi 9 months no e na be ma na ne ba wo ho on ba me ho o frɛ me no frɛ after 9 months no start so frɛ e na o ka de no peace no ka o pamcho let me ka tell me mama say me dey me worry be mama you
nti say yes amenko enye sa amanfo bedidi ebeye ngwase mama say maybe me wu akwara me ni papa ma Akoma FM. All right, it's 9 months no. Owo ye ni nyina 9 months no wan tene nka ohun. We hu da. We hu wo krom ho da. Na mo nyina mo wo kro baako. Da bi me wo me mama ho otiri. E no no wa afla o. Bacha. Into after 9 months na owo first born wie ye no. Na o sha ate say o frefre. E no say bra na mo san twempna. Bacha. E na ye wo de. E na o so wo pese wo be wo wa ha. Bacha. Se be ye nim guase ama wo no maame. Bacha. E na wo sign ne kotenae. Into wo fiu maame ho wo oti region na wo kwa afla wo. Bacha. E na wo sign ne kotenae. Na wo si ono wo nda dan ba ku no da hin na wo so dan hin. Wo da mi. Nti me da ba ku no so da ba ku. Wo da ba ku no so da ba. Itu wo ko na wo ba no 9 months now sign ne call afla wo. Bacha. Okay. No da ba ku no da ba ku aya hwan na koda hwan chen. No ba ye. No beda koyo beda. So no ba wo no wa beda. Na ne dem ho na owura ho. Ade. Bacha me. Na wa make attempt say owura ne dem ho da no ka say enko ho. Me yes. Wa anya sa wa nkoto ne mpakra da. Sa wa otenti me sure. O ti say Akoma FM 87.9. be ma wo ne ti no. Ne dem ho na owura ho kra say wo kosiesie bi dem ho ama no. Na o se na o se your friend maame a o se dey. Odima ba o friend maame a no o friend say ne kote na sorry. No, o friend maame o se dey. Ne kote na sorry. And then maame ne da. E na o friend maame ka chen say ne kote asori na dia bi dia rim. Nti o me dey. Ne maame ne medjojo ma no. Nti wo ye to asosa na me frɛ o. How many times now o say so friend maame ka sa asem? Dos. De bia obedu fie nwura no a friend maame. Tam no problem ne starting no yes adie. Problem be na starting. Di Akoma Ono wo tokwa no. Ono oku bia na de ni sorry gina so anu a friend maame ana. 87.9 Yes. Oh sister. Ene meni abre papa ho sa mensire ya mi ampa ne no sire ya kra o manum. Oba peace. O say how many times no say ni kwa ku don suro na sorry gina so no a friend maame na ne maame aka de ofo no so a che na ade na adwojo ana one ne beda Nti o to so wo ye pa nti wo ye a na me friend o mu family head ba na me ka twan say wo ye nti no sisi asem no me yakra abru me so na aya e sorry a no friend maame ni wi a o de toa wo o dem ho 87.9 na obehu ana ase adwojo no oti ne de no kasasa na one ne maame ne kasasa na kwaku na adwojo akoso e udi sa ohwa no yo mayonko Congo ointment na ye ni aba endi enkomo kakra yedua na yasan aba pepeto enkomo no so na be ma oni obate na ofra maame say maame me koti asori we ye kire say oba apa abi enko a Congo ointment your number is 0249 01 7101 sisi subio na maye confuse kra me we got ya sorry ama now what is sorry you know you it your girlfriend no got sorry my friend mama o mama number e dem ade no mama no one mama no ayonkofa be mama ni mama o ayonkofa stronko bi a odi sa anko de tele mama no bo number say mama bi o me 0249 01 7101 and 0204 61 your numbers no obia we hia Congo ointment ni bi no bomode ane frame say opese e bro obi na utukoton say ebia ensa bi na agu ana wo na kekawo popo na abo na ntama pro ni nyina unya Congo ointment ni bi a ebe ye kamade ama wo mo sunyane no mo a bi nka bi kra sunyane ni brekum ye de bebre ya ba begu ho ti wo bi na wo pe bi ato akosunyane a Green Light Pharmacy na Cap Herba sunyane ebi ho brekum nso Rich Zion Pharmacy Newborn Chemical na Clement Herbal Center ye de bebre akwakugo Aunty Bea wo hia bibia na nkofo complain bi efo no pa se omunya bi nto age so mu bekuma se ansa no maba beto bi di akọ we de nyame ya adom ye de bi ekọ
enti upe bi ato a na wo kosa amia we wo kona wonya bi na wafa ye numbers na gu TV ne so no na ya direct o ba bi a wo kwa obenya bi na sa utie radio so a na wafa 0249 017101 and 0204 61 na baby a wo bia ya hwe se won sa betimi aka bi kongo intimate de e ho dance ni enimie de bia ba be dia dance na watwi bia mbehu ye wa esanse e wo se ye ma dance no komo abrochefo no se ye the box ne kwa no mache e de che mbebrebi ti ye de kwa na wo mo ache ye de kwa no mo ache wunya bia wo so frɛ ye number na ye de ato enframa mu no na no ma bi catch me say otobi ma ne ba girl pimples ni nyina afri nanim ko na enna se ne ba no esra omo makasa asam ne doso say e bia pimples ntina metoye eyensan ntina metoye but me use wie ye no se me dia ye me nkunkura mpo a me esra ntin nkofo se kebe ya yenye container no kese na yemane kakraka se wato nko a ode esrasra wo na nso ben aye wanim anase wonya stretch marks no fa kongo ointment esra ebeko ye dede ye ka kire wono gidi ebeboawo na wokoto nso a wa behu se wa na obefre ye kra na woni ye di enkomo ebeyi ni nyina de afiri ho sister baako o se ne bagel complain se na nem ye ne hene otiti ho pa na kura woni nete na memani bi ache osisi ho na okacha kwan so nkofa kongo ointment ni bi na onfa nhihye ho afedi edi be 3 days o se amomi menti biem menti kura ono na fa phone wo frɛ me menti bi eye papa momi ntibi sabisi ha obi yusu kongo ointment bi ya na o frɛ se enkebe ye kura ye sa fa bi nye den emne no wo pe bi masan ato ye srɛ mo amokoto kongo ointment na ebi a kongo de ne bro others no so bi a 1 cedi na mo complain ne munyai adepayo sa wuti sika to ade a eye papa no u yusu asese ade na wo de kwa treat ne beko no eye se ebuo ni mu peja dan de obeta ato enkosi aga ointment bebre ho ye yusu bebre me am tie yi me yusu bebre asa kwa konko ba enko ye hwe mfa ma but we say gu wa wo sra so ana ekọ eye pompo bi na abo wa pompo na hye denden di Aunty Bea anopa beti bi atare so ewia beti bi atare so na nimre wati bi atare so ade beti bon se afiri ho eye nsa wo de sra wa ni anopa na de sra ya enko do nimre kwa na wuhu nsa no ba bi a adwane kura akọ na wo ato mesra mo me ka wa ha se pimples edro ye nton wo cosmetic shop mesra wada yenton pimples edro wo cosmetic shop bia se wo ko wa de ko yama won ko yusu mechanic pa ya local kasama wate ase ko yusu wa na yusu ba ya fe afi bedru ba bi no na ayi na nso ben enema tuntun bu wanim anasa kokoko bi na wanim jese wo hye da hu ne yie kura afi na wo se pe adefoforo betimi aboa wo eno so okoko ye de ma na wo de sra se ko ya na sa agene ho be hu na we de na atwentwo onya nyini nso na wo ba abrewa eno ti ene ye ka kire wo se kongo ointment ne de eye natural product se eba na se skin diseases infections etimi ne pa na duro eno no eti bomodia kope kongo ointment people so bi o wani mu bia no me anam kam se fa clear fa hohoro efiri ho wo de sra na hohoro ni firi ho wo de sra na hohoro ni firi na wo ato se wutie me na we ye police ni we ye soldier ni we ye adwuma wo mansim we obi a security boot so a ye pa de mouth say wo mo sa na ye na appropriate wo mo na so mo na se twitwa bo so mo na se otimi ye wo mo hene na wo mu titi utibia na wo de asasa wo na no ho kama sa na be so na say ubutu no krampa na wahye wo ye ne sa se de be ya pampan emma wo na ho pampan ma mpabuom ana wo so mbawro begu wo no wo be kwa ko hebo se na once na wo matu na omo edi akire enye papa afei wo ye obatan na wo ba no wo ba ne diaper oko school na obeba no wadwo so ama ne tu nyina sansa ego anasa ho aye kokko wo ba ne diaper bi mu wadwo so akai no wo kama pe konko ointment ni bi fa ne tu nyina kama ne nantem na fa bon obedwo so predo sen no kra no kwa koyi yade na edi kan ba ne to ho no na sanso abo ne to ho ban edi amounti kongo di Aunty Bea obi a wodware a na no ho ye ne hene ode na chi atwere ban na wotwi abo ban ya so yes apa mesrawo yare emoa o ya no mu rere he bidie ni yare bi te se
infection bi de syphilis so de sa ade ne ba che wo ho na ewura widim che wo ho na ewura widim enti obi obetimi a wo pane saa bia de wo mogya no mu kura kwa de ewura widie no mu de na so tete no ti odware wi ana no ho keka no onwa no wi ana no ho keka no ho asem mo bi ne nam na ho mesaw odware wi ate Congo ointment sra na mu wa lady bi o sa problem no so odware wi ana no ho keka no o de ntini kura gugugu nsom bo no bi a wana no din etimi anko na o si odi Congo ne sra no wo hu say ade ne ko from but sesa ne kala na mse maame onyare ade na ye wo no nim de betimi de wakwa akoduru fasra ne nyimfiri ho eno che wo sa wo kra wo kala na bi kra unku na wo sra na no hye ena use Congo ointment na emwa ene ade a atan ne so 2 years ohunu biem ne honam na keka no wo hunu biem ti wo bia honam ye wo hene wo keka ye se no so hye dware fanchiri gum entimi nko wudi wa chiri chiri ban wutwi o support wudi twi wudi afi twi ta wo ni ade wi asra Congo ointment wate wo ye to aso be 3 days a me kam chiro unhu bi your number ni 0249 01 71 0249 01 and 0204 61 wow 90 den ujari wi ati bi fefa ho okay na nye kama wala ebeti bedsheet ampa yetwa yenkomo no so ha ye Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumadie na wasuguso na wo hwe yen so ewo Onia TV Akoma FM ye wokuma se asokwa ye ne shopping mall no na edi enhwani mu se wasem bi hya so pa na unya ba bia emfa nko se be ya ubenya solution a fabreye ye beboa nyame adom nti na wenya solution obefre ye producer e wo 0530 507849 0530 507849 ofra na nabila bekfa status befa ye producers ne befa na omone wo abo enkomo te se de ne piece e de ne de aba ye tu ho na mo ni ahwe kwan a ye befa so a ye beboa no ema wenya na sumdwe enti piece ye nto a ye nkomo no so enti time na afei o sign ni nyem second one no o hwew no so o hit me bet ne de ye che first one pa jo say me tin ho wa fie no bet me ne ye nkasa motifie so na mo nkasa before o benyim no no it's fine bibia akoso fine o ma o ska o didi ni ade na o ye adwuma bia na wo sua adwuma bi se me ye adwuma bia o se me nye adwuma bia but it's not show fine all right it's nyi say ni bad ye to so mienu no e na ni suban sesan ye na fe on fiu motifie no kwa on feme on kasa o ho na o ma o ska to aduane di 87.9 okay enti o kwa woni emu nyama e wo se ototo ni ade nyina no hwan na ma o ska ma o ye Mama me chop man na me tususu na utususu but wan sheda ma uska se nyin sen no ho iska nyi fatoto niama na be ma wa kwara no me 3 days later say oni ne sister mo ko togo ko to niama ene o mo to niama no mo de bro efie ho no na oni ni nuanom na te ho na mo mienu pe na mo te ho wo room no nso wo ni room no me ne this brother pe ne yere ne ba okay na time na on show ni ade ni nyina no na ni nua na ode ni tifie no o mu hu se na on show ni brother de no ameka se no de wa yare on timi nka hwe on timi nka hwe bia wotumi fu okay ne maame no on tifie hobi but na ne maame ne ene wo wankasa peace na mu relationship na it say no ameka fe se me nim ne maame kacha mi se ne maame na wu nti eche na ni nua ba ne kacha o se o maame wo ho nti wo hu ne maame no na oni ni ntam sen na relationship ne te nti me ko first me ko hu ne maame a ne me krokro me ko no ne me jiska frenensa ne me tuto duane sa nya man ko mama me no na wutimi krokro jiska ko to nya mama wase na wa wonyem de na wutimi krokro ni jiska to ma nya ma me pese me wa kwara na obi anti me yere amboa o wa kwara na obi antimi amboa say like me if I all right enti wo to nya makoma oba maame no ne maame no na maame no relationship ne okay well, let's say that's the first time so me nim says I don't know suba till last minute enti eche ni suban towards you say na won fie wo
baby ne de oba e tokwa asem ni nyina ne mame ne fa tokwa na ba nti wo feel say issue na da wo ne be ma ntem ni nyina ye ne maame no na maame ne mpese ono obetina na ne de o ka che me 87.9 so wo se me ne ba betimitina o maame ne ka che o se gise wewu asa na wo betimi ne ba no atena nti time ben na oba no first one no wo se o mbe fa ni fi wo dem ma wo hu ni biom be pem sa brewe time ben 12 the evening time 12 midnight yeah nti why na be fa ni freedom ho ni sister penny o be fa na wo we ni wo dem e na o be fa nse sa midnight no di akra na ekwen odi ko locus no hwamo na na wo ho ne mame ne na busia ne sisters ho na akra ni descend that time e na o be fa na di no koi nti wo as a mother that time no fa oba midnight no so ni ko locus no but then na wo ye me di ne chi night no ko ho ne me ko double nti sa locus ho night be ma ne we wo fi wen pie wen di machi e na wo fa ketwa na wa wo no that time na ketwa no was saying sasa onya 2 months ko 2 months e na odi ni di echa di ko midnight no mo nam fom na mo ko ye me nam fom mo de mo fa moto me de me nam foko na midnight no me pacha I see na emu nwa na bibia omo ewa na ofa afoma na odi kodru ho no okay nti odi kodru ho no na omo de na akra na koma hwan odi akra no ko shede ni sister ni de nti omo dia omo da abonti nti me so me kwa me se akra no de me ntimi jan because ebre no me bre on ho nti no me da abonti ni kitiwa no sa dash all right nti that time na wo pese oje oba ne back na wa wo hwe wade e na omo so omo mfa akra no e ma e na wa wo omo kwa to before ye be ko ho no wo se butu na mo ko was it Shraj or Dofsu e na wo ko ye e he fa emu dia he na wo ko ye human right Shraj e na wo ni omo ko kan se den omo ahu me na omo frame ni me chirechire omo okay 87.9 Kumasi adenti omo esante akora na eswa nti omo ba me nim asem ko ne assemblyman omo ko ka che peninu wo dem nti yo e ba na omo ka che me se akora no omo ma ne date se no fa akora no brem nti on titi akora no mi enu ntem akora no so eyede eswa na me se nti ye konti date ne so omo ba ne me frɛ no won piki later on no piki ne me pesa se me hwɛ me ba se no bedu me ho nti wo me se obeji akora na adenti o ka chen se me ko yenye se no wa pam me nti me ba dia me nti me ja akora no ye atu so obeji kra no jikituwa no dia me ti no ho o hwe me kakra du baby nti no jikituwa me ji we me bre ne ho ana me dikọ ni sisa se dabi no ma pam me firi penyina no mo pe nti o ma che o ma fa be ma no keni ni kra mo ye ntafo ba ku na frema nti o ye no wo ntafo anya se ni 6 months ne ba ku me sorry na me ho se nya miscarriage ko hospital mo frɛ na obisa nurse for no se sika ye edua na odi aseni se no mo fu ahwe me ana na nya se na say picture bibia no oji dade o hu se me di case no be ye nti obesi sa me nyama me ntuma me bibia ko ma ne ma me no mu di nyama no ko nti na eye ni entafo na onya miscarriage na ba ko say ni nyina hospital ni ade nyina wa mfiu dabi I see be ma no se e friend say atisu yaw o we hefa ya friend na onfa we hu so TV so nti e friend nti onfa na te on piki we ni sisi ma friend sa no de wo de comment mi nda ne mi hu sa akora no ni su no osaba nti me feel say maybe akora osasa yare bi tuna mi friend mi ti an de go de mi friend no pra won nti atisu yaw awo aflawo oye de adwuma wa aflawo still oye agent na I see ye friend na nka ye bisa no say oba na nya 12 years 10 years say anka won papa ho asanka enye hwe ana be akora no nyame anukre akora mi ntimi janu man because I me bre me bibia me bre on ho too much ntimi janu bibia wo ware ntino odi akora no ko ma ne maame wa ware sesei nti odi akora na koma ne maame no o bibia akora wo ma wudi unansi wo akora mpini se akora na ti ho condition ho nye na wo sesei na wo koji na wo betimi ahwe no penyi second one na ne wo ye no wedi sen
7 years. See, when was the last time Oma was kasa Jennifer? Korano kula onya 2 months na me different one thing. Oma me sikasa me hia korano onya 7 years now. Nti wo kofa ba ko no san be ka ho a omo mienu no wo betimi ahwe omo sese. Wo gidie pa. Na me wo ho. Nti yemboa o na age wo ba no. Mpacha. Eno wa na wo de beto aye. Mpacha. Yo, okay. Nti yenua ba no, ne nkomo ni nyina eno no na enche bia. Me nua ba obaya eba ba be kamensa na pegi so abeka mensa na ene enkomo ye hu senia enkomo no esiti na ansa na no mame fa nko agbozo herbal clinic na wonso koje ayaresa agbozo o se bema tiase a ne bema enwu enti no se obema no enkoye emfa ma wo a ko agbozo herbal clinic na ontu ase emfa ma ho enam yarewa na face typhoid fever jonso mun yarewa nyina fa ko agbozo herbal clinic obeto ase edi ama o Kumase na enkran Kumase o di chem so May 5 old insurance office wa na ubehu wo mo 0553417752 0553417752 enkran kwashiman oben ohene no ahemfie ho 0241750282 Power Specialist Herbal Hospital say hepatitis B die o de fa ba bia wa fom kwan fabre no na onsa oyare nyina emfama hepatitis A B and C fa kɔ honom afei so wahrawa no ayekese junso mun yarewa fibroid wenya kompo ebo minim untimi ntu choka ni nyina fa kɔ Power Specialist Herbal Hospital na ontu ase emfa emmao omo Kumase one Jazro filling station no na edi enhwanimu bosomtwekwan no so na ubehu omo so besi wo Edwaya Junction Takrade so owo Anaji Estate obey Ahantaman Rural Bank na enkran so Kwabenya ACP Road Power Hospital bus stop na ubehu omo number 0244544422 na 0200383831 na 055797 878 0555797878 frewamo na omuntu yarewase na emfa ema obaya enkomai sai na usi hu no yen hyase free time a oba wanyem first one bema na ebuawo 22 years there that time dey otimi fa bema because yemra kra timi pne ema oware na woni nanyem na wanhwewa na wakwa 9 months echi o start say o san frefro yen hyase free ho nenu amedase asam ne meti ababa wa ya ababesi babia wodi ebesi ade ba ko a medi ne ho yaw ewa abaye yi medi ne ho yaw pa show wakodi aduane ba ko ahia wo nipa obeboa ma wanum nsuo a aduane ne be mema ko wo yem no wanya saa ensuo ni bia anom nyame aboa wo ama wayi wafiri saa nso hweni edi be nti na wosa akofa nipa na wodi aduane ne ma wa etwi wo no sa woni ayemu akora te sebe woni ayemu akora te me wo kra ketua bi wo efie mini adaje a mehwe wo kra nti wo kra no watu obedwane watu because mesibaka so wonya aduane ni mini fie na mama na aduane edi aboa kora sebi impraduasa mpanyfo fa ncheme wote fie na ofil se onya aduane ni no watu afifie wakọ ba bia ni nuanom wa obi be ma na aduane edi how much more so wu nipa sisa ewi asere ba bia adu no yentena se mo obi ntete wa brabo eni kwa so mo obi tete wo na pressure enkrofo nya wo mo ko hospital kwaje adu no wo so by force utimi tobi ma wo kwaje adu sa ato mistake ababa wa no waye no eye me yapa okay yefa no no nto nche before ye de no beto nche won so ka bibi say na on pese obewo ha na wawo ha ni aka say oba ba ko wa mienu obia ne papa nti ne mama nsan kwa wo se nkofo ye sa de ne pa me nko be ma na nam ne wo me manyina meji ne tum minia okay meji tum wo sa de no okay nanso enkrofo bi adwenkyere all right enkrofo bi adwenkyere ne say na wawo ha no wawo ha omo wo ha ne say be omo wo suban yo na be ma papa no manhia dase wo ho etisa wo no wakohia be ma watete wabrabo fezen wo se akula no mpe
on na di nsuo ni gu mu wo se wo mpeko ne koyigu wo se wo kromo ne yenyi akola ngu nyame ya adom wawo edi betina se di chaw pane baaye no wo som ebia na sabi onye bi ndi ena wo pekwan ya aba wo hom because akai bra wa no hia ye no ebia ede bia wo nyaaye enti memma ebi mu anu ode wo de anode na sa brew sabi wan fa adwene wan nyine de edi kan de ye wo no onyin se wo na wo se omma wuskan ko hospital akora no kora wo mpe no sika wona de no so ko bie mu ma no na wo dwene se wo ye wa dwene se me mpesa me wo ha akọ wo ha ene ne nkam sabe ke man ko mawuo no kientimi nkan wo mi sika wo ye no no ne ni kwan se o sa ma no ho kwan mo sa ne be ma ni kohia because you see sabi project akwase adua ye ntia so mprenu what rama na tia wo mprenu hwe na be nsam ne nam eti meba meka se meba wanya ade wanya ade minya de meka no yo adwa also fa kakra to so ene wia ya odo p herbal center oba baby say so odo p no e kire say kakra san ya odo p o Aunty Bea on topic a enu ani e treat no gay nsem nyina esa de bia ba be ka topic na enu ani e treat no adanu my motivation bi de bia me so no pa me kai Aunty Bea me se de bia brabon du bedu bia da onyankopon ase okotena obi nchen osina osu wie school akoton nsuo na wo mpese wo beton nsuo nti wo ye wa adwen se abrante ne de enka obeboa wo e ma onton nsuo no Aunty Bea wie de no afro koso ade bai enua ensuo ni nua de hi na mu oduru enua no enti nka bebi abrabo ne de ne kɔ no kɔɔto ne bu ase a Aunty Bea who knows e bia na nka wo be yasne baby wo dremi ka oye de okoye ana mo baby say yes say wo abrechire ba o pam no wanfi a wo de gya no say ni na mu bu a obebe fie on say na wo ka cheating oba ya ka asem bi like pese obi gya mo makase megya aware ana society ni be ka say na ware no mpinatwe so on pese oba wo ha na ka say obi ready e koshini nti wa entene ma mentinem Aunty Bea ni pe bi say so wo timu a de be ya ni say mi amenkɔ but we don't know ye niam wa abonten ade na so ne be ma tifia won kasa ho be ma na nyeso ne ma me da wo na opɛ kwa obe ya abre abaye na obɛkɔ a o ma biem enu ntina na be ma sɔre a na wa frɛ ne ma me yi na hi Aunty Bea yi na hi me ba be so ba ya na wo me no te na be ma sɔre a ra me da mu hɔ no afrɔ ma me sɛ ma me be ma sɔre tu ma me no be na Aunty Bea wo se koyi nsengu wan kwan ko yi engu entafo baako wu baako tiase se nipa wewu nsuo no wo se nya ho asese wo niema ba betena dem ama wa ma odan baako ma wutim opemfo na ka bibi ye wana dwan ka be den ye be call do p herbal center ho ye ba oba ya wa ha era wa ha pegi wa ha omde o ma dwen kire ne be ba kwan ye be fa so a ne ba no obenya access to ne ba no because be ma no wo equal right over Accra no ono ni issue nya se be ma na ware nti o di Accra no akoma ni nua ba se won hwe nti wo nua ba be hwe ne de fama de bremi na mia me so me enhwe ma de ye ba ho ene ye de enkomo no ebe fa na ansa na no odo p herbal center wa baba be ka yensa enne me bebisa no p no e kire sen ye ni omo ebebo enkomo na tro ye number si efegu ho ye ni odo p wie pe wo so betimi afre ye na wa kire wadwen ewo enkomo no ehu 0243 114497 0243 114497 and 03224988035 na also oni ye ababa bedi enkomo nti odopi on betimi atena se na ya bonkomo aka ye mre sema eduasa ye kasa odopi wie pe na ye activate phone lines no na mo nso ma ba be kasa na ya to aso nti me ma cho ma ye hunya hakakra bi madaroma na yentoa ene yenkomo yi eso odopi herbal center papa ma ho ba cho ho ye de nyame ase papa yo enti ye ne odopi ebedi enkomo na ansa na no mame nsan enkai ubiem say Akoma FM ye wo Kumase asokwa ye ne shopping mall no na edi enhwanimu Monday to Friday bia na ye de sa dwumadie e de eba intana bila so obam yakwa akobo computer so commercial no ye beba no na ehwehafo no aye ready
na ye de yenkomo no ato aso prekunti ye obi kana asem computer so dwadi ye kɔ ye ba ye ne odo p ye bebo enkomo ye ba sese ya aji kojo aha encounter why ade yo ye fra say peace elo emefa ai timpamacho na mpese obodi din na mahu se bi ni aba na ni twi no emu nda ho papa bia na nso nkomo no ye bebo ye ka brofo na o se ye chirema na ma ni nyina wa ha obi aba be chire brofo ni mu e de amaye na sem no ye betie ni nyina ya hwekwan ye befa so a ye beboa ye nua ba peace yo peace e ha boko na na ba cha nya ba ni bia as I said that was 2011 yeah okay wa je meti aplau what's it aplau okay brother na me go school me ton siosu wo ho nti meti ne pa no ho ase me ton siosu me go school nti child labor na ebe doso kakra nti na ase me go school ase me ton sio na be ma be wo me se problem ni kisa opese wo bo ami na problem ni so na ede ati kakra o ka asem na nyame anukro wo ye bi be du be a ekwan no pacho kasa ekwan no odi me faso a abro me nti me pese me di masam ba ha na mo bo ami me ye first born no o fa me go school that was new Ayima vocational Fadadogu vocational technical institute nti me o front to na menyam a wo say yen sene egu nka chan say ye family a yen nti me yes ade no odi me chini wa Aflau hospital bia ho Elekuli pharmacy Aflau hospital bio avoime odi me ko ho nyi na ne doctors for no say o monti me ye de ayi nyense no mament me nko nti last place odi me ko a avoime hospital nti one wonder obi adi odi e kan wasem no but mbo obi adi why nti one ne adamfo be akona omodi me ko ho ye du ho ne nurse no wo minima no say there bi onti me yenyense no ma Akoma FM 87.9 Kuma nurse ne free okwa no so omogya me ho no na omukọ temi 90 fra awoi mesa akọ akusa park wo atesuko side wo fie me du fia enye easy mame odidi mateka samfu sa na sika no mame se me ko me mame wa sika no kla endu ehu timiti woni me friend me brother say bra se na 2 minutes na bo ba me kofi na o say okay no so wo ho obeye adwuma bi ma obi na me brother be ma me sika me brother ka tam no awoni mi se menyo nti me du me mame ho so no pens ni eye de mame o ewo Akoma FM 87.9 ukwada enwumre bia ena yede apomudemre no ede ebrewo nyame ya adoma medikin aka cha won say meminda etwam yi na ye childhood cancers day obi kura bi say na nkrakra etiminya cancer na ai nkra timinya cancer enyema kitinkiti bi wo nkra bi hu a ni nyina ya na eye cancer na so wo nimu nenti no o fa ne say eye yare bia keke na odi chinchina no afei ebekwa akodu hospital no na doctor sakacho say we eye childhood cancer wan hwe yi a na wahwere wo ba no tinyame ya adoma echina enwumre no so pepepe na odriefo abnadepa wagena konwa one Dr. Alima Salam o Kumasi South Hospital oye pediatrician oncologist ye ka oncologist o mo hwehwe cancer kokram yare no ho sensem no de enkra de enko a na wa specialize e wo ho eno na one yen eba abedi enkomo nti echina enwumre no so pepepe apomudemre na we hia odriefo abna adepa na yakasa ede afa childhood cancers ehu enti nyambo echina sene ade bia mudi mofidie neto ha no yen kasa emfa childhood cancers so afei odopi mepamacho ya hyase enti odopi semadu enene menemo eko papa akwa babiem ye ro mi aba e fa cho ho ye de yankopado no mpaibo wada oye fantinya papa poche fi
Mifi Mankesim. Mankesim. Oh, okay. Fifi Manto. Fifi Manto. Oh, I see. Masu mi fitna. Me shemu krom fancy. Nti ho na fi be ya na de okuma se ya. Fifi Mankesim na ebe. Oh, I see. Wo kan ke todo konblo. Na next week obesna aba. O ba won fa dokon nkan, won fa china man kan. Mate. Oh. Yo, any odo pee, say your odo pee, plenty love. And I'm so say odo pee, there be odo pee. Ah, me penyufo ne dey odo pee. It's your odo pee. Yo, any young call odo pee. Yo, Aunty Bea, you have something you know, about. I'm say 2019 in the Daily Graphic, a report way. Man claims cure for blindness. Okay. Ah, just say, yes, Papa bi Ghana ha when you dura. Say when e free a ana when e free a would when you share edu ne keke. Na when na say atete. Hey. And it Daily Graphic N19 mu a be hwe say asam na ye say e no pre. No more report here. And to more report here pe na Ministry of Health so. Etu oye empenifo efi abemu say omombra e me hwe say asama esi no kra no a and the Ministry of Health so e by no so date no so e wo ho Health Service Team visits Mankesim Herbal Center. Okay. Almost be ye hwehwe mu say 2019. Okay. The asama ye kana no kra na. Okay. Meche number of people are oye mpenufo a ekuku dam nyina bae be hwe de asama ye kana no kra na. Ni tete nyina de we oye dua keke. Adi o container imi ya. Dua na ehye. Okay. Nti due ye de dua nu nsu no esoso a na ye de si wosi a wo hwe say for 10 minutes pe wo no. I see. Wo hwe for 10 minutes pe. Et say oba akọ kitchen na oye aduane na otwetwe jeeni. Wo te echi a wo say jeeni ne pampan no e for side na esi. Na we ni prunsuo. We ni prunsuo. Nti edru we no si de si wosi na wo hwe say ya for 10 minutes pe a ekọ enikusua no so te say wako hospital ye operation no ntini moje kwan na ebe ni nsu na emu esisi na moje ni ntumi mbako no na we na ye se afrashe so awo kro so me we ni so ayede adawo kan nti se wo tumi nkan graphica na if wa sha se kan se we ni prunsu a na asanse ye se ye djuma kaka ana obi a sebe sineni na akosum kra no ayede akosum no akosum efra kra no total blindness no totally ene na ma ba be news ma Daily Graphic a report here na nim de fusu di echi ba hwe se asema ye kana ye se enokre enti ya ka wasem bebre e wo nua TV ene afansa last week na wo nua TV ne ndasi ya twa o sanse nipa bebre e fan ye wo Kumasi ene ti si am na okesi ye de aba oye cultural center kwashi aidan ho e wona ye di edru ya ye de ebebesi se wa wutie mi bia weni ha wo bia no we see ye ntwa bobia ya fanto so sanse true divination no yankopon ye se e de man no oyen yi kire se onyankopon yi se edu de man se edu we ni wo hwe we ni ha wa na se je no dey treating kofu bebre ni hihia be Ghana man ni wiase manyi na ye se e de eni to obi a o se cataract ete esi ne so obi wo so o se wa kwa akaye bitise operation e we ne fa baako na baako no so aye se asai we na ye client a o ma ba ho a ye ne so all the test general report I see. Yes, client nko mo buy because Ministry of Health buy no mo ye say before bi baba no onko Sopo hospital na nko hwe de neni na no crest neni problem bi wo so ana nti all share edru no continuous na frequently na wakọ akaye test akohwe say pempen so ekodu no and crest edu ni eye adwuma na anything si am no case de ye ne say esanse culture center wo ye ha daily basis ni community say ni mpanu ntwe ene Ghana cities okay say de be twe nkonwa ne place no so do hanya ne bo adi a day 1005 any nti bra na behwe na weni na ha wo na ye say enjoy me pa chomet me bisa question enti ye nyina ye ba na mo de esi mfimfin say na edro no hunsuo ni gum yo na ye nyina ye ni ye nyina ne ye hwe me fa edro ni nkofie wo fa nkofie eti se kane no Moses on Israel fo nam no a ekodu be no mo ye ebone no onyankopon ye bibi te se kobre wo o de si ho that's bronze snake so wo page we ni wo de hwa se wona kawa na won aye se ato
Inti every moment bi onyankopon ya wo hodi bi a ebi ye se emmada. Inti we na esi wo hwe keka nti bi kesi here na papa di isu na gumu a wo hwe na mo so me ye se me hwe ni nya ye hwe nemum it's based on belief because onyankopon so obi anaju ye ntante so sister obi ye bi papa bi a se efi ne nche nti obi ohwe we dua keke dua keke nemum ka hu se nipa na mo call Jesus Christ wo na no mo ene efi ne nipa mienu Jesus Christ son of David help us whom mobo then o ye obi so so mo hwe a metumi abom ana o se ane na Jesus de ne nsa ye e de kan mo te no mo ni yes ete but the question comes here is that nipa mienu no mo call ye no mo ni fra no eye pepper so aye kra na it is different it might be so be the cataract it might be so be so the say aye glaucoma now so Jesus I say the aim be so mo question when it comes to healing there's no question. Okay. And to me we say so na me na glaucoma me the cataract e we never share we love test bi I say anymore o say Jesus Christ or the second was a pa na one is ato it here for odopi herbal healing so the healing comes from God odopi herbal healing because what do we need na nantia apem na woni buafo bia anything wo ba mo nyankopon no a said yes God of yesterday is the same today is the forever yo enti no yen dodo sign na ye betimi ahwe me hwe ne 10 minutes na eno anu na just me sign hwe no ebia eto aso mienu miensa me hwe me time no so mienu miensa sana Aunty Bea when for your numbers in tudwa fa tudwa mam yo your numbers in 0244 48 99 46 0244 48 99 46 ne was 054 81 46 105 me pese empen eyiwa no papa cho isa question yi me mre na so ane no say me ba na me hwe 10 minutes na one day na me hwe ne 10 minutes no meni na te me be hwe biem ana me be hwe na china you said the following week china no me san hwe biem no kwasemi ni onyankopon afemede bebre no ba ya instantly na won ibobo amen na mu yemfam ye amanambo sana yakopon no tuni onyen mi okay nti yen hyehyem ni 10 minutes ne de ye adwuma okay nti se ndeba na kyena ba yakopon botuma kyena kote wa ma afi ahono okay and no bi so why operation several times nti kro eweni no so on the sanchi so hwe kwa anyim okay Until you instant, and you time healing. But you need 100 cedis nara. This is not for a charge. I said you venue, no? Yes, venue can be charge. No, I understand. But then now you panel bar on per 100 nation kotokum. Said yes, the whole thing is see, Chabi Bania Casson for 10,000 and 50,000 and 200,000 bra. I don't know about because I quenching and pabo and I soon each the whip from by. Okay. Minko school be unfair with that. May portray you. Man will see. All right. It's the banner, you buy you be home. And it's a week away there. You will ha from in there, it's a Friday. Okay. But you're not so an anchor sangasa or mankesim. Timber market. It would do mankesim market, so we call timber market. Okay. Would do our body order PR. That's where on charging into your phone order because you can't pay for your site. It's true. Into or don't know the age man so it could do one now or see on more than or 80 years. Me the last boy. I say bro fufi American. American students visit Odo investigation center. Okay. It's time ben e baba. And no nsiempem 6:30 ye wo Oba wabaye registration no waba be hwebi so from now to Friday one man ye kwade a chese wutie wo memo one of akra no so omo hwe ye kwai enche ye baba me pacho you the number again number ni bim 0244 48 99 46 0244 48 99 46 ne was 054 81 46 105 Odopi Heba Healing Center yeda masipa papa bio ubehunu adie biom ampa ko ne kohwe dua no
na weni no eso enti 0243114497 ubetimi afrɛ na ene yenua bɛyi na sem no kwan ye bɛfa so na ne nsa no so enya access to ne ba panyin no 0243114497 03224988035 ubetimi afrɛ na wonso wakyɛ yen wadwen ɛwɔ ene yen komo yi ho obaya ba betena se enche na eranso aba betena se na ene komo yi omo nso adwen che kakra omo de beto aso no omo edi ato aso nti ye twen yen collect no na ye ni omo abo enkomo na ye ni omo abo enkomo nti 0243114497 03224988035 na onso wafre na oni yen abo enkomo eye Akoma mu ensem dwumadie ewo Akoma 87.9. Good afternoon. Hi. You udin baby a wakasafi. Itagofi Pacho kasafi hefa. Mengi sai. Yo me pacho kasayeti o. Itagofi yo pacho kasane ma TV ne enko from why. Nana bi na pacho yen fa another caller. Mr. Mo o share from TV so a. O fra no ma volume na conform kra ye pamacho. Good afternoon. Good afternoon. Yo 1937. Aunty Bea. Yeah, oh here there. Oh, about that. Yo, na yam ready swapa nti yenko ye nim. Ah, dey ni sa. Na mo ni dem te me kan first. If ase ko. Okay. Na dey tell first. Oba no. So ni fam. Ni kwa ma fam de ensisi mama. Okay. Na. Dey tell first. Ka na tia dia. Abedi mo ni tie. Dem manu enforce ase obeba. Na oni oba ni na na studio. Won so mo ni so ni nka ni. Okay. Ye tinya kan de se ko. Ye ti su oba. Company manager. Oh, say di oye adwuma. Nyame adom say di oye adwuma. 0243114497. 03224988035. We ever have callers be me and Sabi na ye de nkomo ni nyina be wie e wo studio. Good afternoon. Okay, manu di awon fe papa. Pa cho ho ye de. Captain Bego me ho ye ba. Yo captain ye ko ye ni. Yo ye da say. Manti Captain after me kasa no tini no on tini na na sama o kan de dem pa. No tini is true. Oh, and I'm out to tini na. Omo dinani o. Omo dinani wa bra o ba wo dia afi de mu nko mo ba. Abin tina mo yesa, e ben kan na ko yesa. Okay. Wo ko ya play ko na man school fee no. O ya, afi de wa be je ko ma o sa fa na ba, an so bit man da o da ko na. Antini mun ka tin diga ge pa na abro no mun ko mo diga. Okay, yeah that's the captain. Good afternoon. Afternoon. Yo, udin baby a okasafi. Yo, on ma la on ka je ko ni ya fe. Okasafi hefa. Atima ma ko ni ya fe. Yo, achima manfo, ye tie o. Yo, musha kala da be no wable. Na be no wable na wa sha ko na yin. Asa na wa fa na. Ense be no o mu Obe bwane ya jene ba no e de apa sipa wentimi enchina so last two callers. Good afternoon. Okay. Omoye. Obadumo. Sama pom ye tie wo. Ah, me komo nyina ajama tele yele. Yo. Me tete o don tubo ko sama pom mo so wata ko. Ajama me kan se mo oba no. Oba na so ba de. Ahode fa se mi ko fieta apa. Yo, yeah, that's Papa last caller. Na yen good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Me ba cho ma TV volume nen ko from why? Yo, Mati. All right. Okay, ba cho kasa yeti o. Hello. Mambo aso tano na in fact. Wabre. Kina semna na bla na kan kini monte. Wabre pa. Okay. Sabe ben na woni wo ba hu po sa woro ni ma. To mu agengen na oba de ni dawo ye 9 months. Obi hwe won kan ho. Na
mamwa no me so bi agwa amadenko ye da se nyame enshaw era mame bra ho meba bewie wo oba ho Aunty Bea media meka no maka ne se ense me wasem bi a meka se ya hwe ba ye ni ba enti se wa mana go through sa eya wei abinisie wei ateti wei eni eja wei nyina mu wo bra wandwen se wanyinsen nti wo hia odo wo hia ke ni ade na wa go through wei nyina nyame ahwe na somdwem na wa wo ne ba onte ne nkomo obi ya nhwe ba ye ni ba because one hwe akra no ebra na omu hia oni mu na nya afe na wo ba beje ayeye na wo ba beje di akoma unu aba no se bi unu aba no so no so yo ba nyame ye na domo no so benya ne de enti fa na de ebre no na ya so ba wo ba na beje wo ba free won sem sa na wunya access impo se nka akonya ne won po otimi ko hwe no abra no krampa minji ni se nka ba ye baba betena no beka what is all avenue so mani nya kwan ye hwe akra na nimu mpo epra ye de wan kan kire ni so wa wunu ya na di motorbike abo no wan kan ye police case mo ye na busia se ye nka ne fie ye nka ne dem enye hwe no wadanfo ba no wo se wo che enye enti sad family matter you see abusia sam na o se akra ne dachi na akra ne ipra na ye akra dachi ade ne kodi ne dem a nti e wona ka no ho a onfa mbre no ade abantu su ni ne cha picture de send na ko nim de akọ bon se mamefo esansa nkra ne nso so ye de asu nti no onso so so ho da ye fa ne babre no na asudwe mra mami Aunty Bea oba Aunty Bea medasi ekrom ha mra wa ha pa emra wo krom ha sa wuti krom na wo ye ho se obi nya asem ti ya nhye da nka asem na ama ne ye etu so hwe sa kwan no so a na wafom a e wona be mu se emra di nipa ababa wa ya asem ye a ofam yi abrante na hunu se esibie ni ababa wa yanum eti wokeka ene wokeka ko na asem na bi akwa akoduro no e wo se eje ne ba ma no because oye ba tantin wo te ne ba ne ne e wo ba bi a ohu ne ba no beto te akola ne ne wo hu se akola ne fam eti obatan bie no obehwe se wa wo ne ba ne obi tete no ni nua ba no onim ba tete ada no wono anhwe ne de na wo be fo no ne de akwa akoma obi de na make an se ka brand betimi ahwe ono ane ba na o se ka akola no wono ho at least e trimodern wo bo maami e ko omma akola no enhunu ne maame se bosumi bia akwa once bit obetima be akola no no obatan ne hunu se me ban ne condition wo mu no owo safe ana oni safe but wo hunu se oni kamafo akomafo ye be kama no ama waje ne ba no ama wanya ne ba ade atena no ho ehun se ne ba no waduru se ekomode no nsukomode no na wanya kwan ama akola ne nsua no se o kasa nyina cha se be akwai kra ni ono papa ne nchen o ono na ya no ke bi kra ko be yo ke kakra so do kwa akoma wo nua ba dia ene fama dia ma me ana e wo se yetimeji akola no ema ne maame no because be ma ne bia ne se ye frɛ no a enkoi e bia wadwudwu na som embra wo Ghana ye be famra kwa so ye be gya kwa ne de ama ne maame no no maame na koma so ato ne yem be ma na nhwe no a onta ne ba bi nyame ado maame wo ye adwuma nti ona de bia am ka se oba de wo ho a ye adwuma wo ye adwuma be ma ntimi sisiw na se wo ye akwadro de ne de woni be carpet de bia wo be fo so run dem e se wo ware ye ne ba na okwo wo no se wo ne wo ba ne wo a obeti akwa koma ne nua ba ne bia mu ana na wona wo se adwene ho na je se wo sisi aba ye e se wo se agye akla no e de ma ne ma ne sai tu mana by mistake me de mekanisa by mistake no ne be me bia wo na fe yo se na me pese me wo ha nti on kai ayakayaka de bia be ma ne de ye no o se me san ko na me wo faako tu manifo me da ase Aunty Bea e wi ase se first fool is not a fool second fool is not a fool but third fool is a fool so wono obe mate na wono wada yinsen abem awabem subanya oyi ne di no kwai of us no die no yi free ho na hye suban no se me ko ba bi na mu se kwan ne mutene anya wo na abeka chem se mamenko yensusu ndo nipa ye hye nipa ansa no wapɛ no ansa no wadɔ no eti se mani ebebre no Aunty Bea wo mu dɔ Bible says no kan ye. You say ye mre ye ho ase
na be ma momo enno yen besi akwaje mema na adwuma ye do ma ne boro so oh me ne tena me sesa no utumi sesa be ma o ma me kwante me asesa no wo na wo be sesa no se be ma be wakwam na wo hu nyema bi mienu miensa na enkoyi amande twonho na bia na nye wono no the right person e wo so ne tena e bia na the right person no owo ebia na the right person no owo oba ya brefo na wote ni kan makacha mo say nyame adom oba ya nso abeka akomam nsam dwumadie no ho ade bia da ono nso ebeka ye ho ama yedi ye nkomoi na yesua ade edi efrimu na enche bia na ye sorry ni fa happy birthdays bi emfa ma ye nuanom bia nyame adom omu edi omo awoda na yewia na ya sorry dwumadie no so de di kan no call Eddie Ama Mr. Kofi Sapon Nyantechi, CEO of Nyantechi Musical Instruments, who were doom Papa Nyami shop papa no nyo kese ye kai se prisons achede no o call yem wa papa enti happy birthday to you Mr. Kofi Sapon Nyantechi, CEO of Nyantechi Musical Instruments. There also biom call Eddie Ama Mr. Michael Napete owo ebuakwa macro Mr. Michael Napete uwo ebuakwa macro dodo na efro old saint nyame onshaw happy birthday to you. The tosu biom no call Ede Ama Lantana Abubakar aka Lanti uko school ewo Christian Service College usua nursing we efri wo papa owo US ena we busuafo nyina phobia ena o maame omo araga eni abusuafo a ewo US nyina titru akwasi ena mensa omo say omo happy birthday Lantana Abubakar aka Lanti a uko school ewo Christian Service University. Happy birthday to you. My fire production numbers no ensign into dwabio so wo how bi wo amane bibi sha so bibi tetel na wonya ba bia emfa nkwa ye sefa bre ya boduku ye besoa ne ya per solution e de amount number obefre no e 0530 507849 0530 507849 wo hwehwe bebia ye wonso a ye wo kumase yene shopping mall no na edi enhwani mu udru hono ma ya bronsan kese esi ha na Akoma FM ebo enimu udru hono ma wo se ope Akoma mu nsamfo no ana na bila ana se Aunty Bea ye de obeba na wonso wa be kan wasem ne ya pe kwan ye befa so a ye nyina ye beboa se nya ye nua bai ye beboa no ama ne nsa aka ne ba no. Production team members as usual Nana Villa Kantanka Spatus Kojosa Akode enenso ote oba ya brefo enka era na Peggy ene ye code digital ne technical side ne so Emmanuel Kwame Vadi Nana ya Beluchi omunyina abo yenchidom ene nenso ye di dwumedie no ye de ebrel menso midin e de Beatrice Biogabra obetimi afra me Aunty Bea nyame ya adoma china nso ye de adesua ebebrel na ye sorry ye de Onia Sports edeba na afenso ye de Akoma Sports enso eba enyiwe fidie no emfri ha ye mamu nyina good afternoon.